lagos. Vou fazer-te uma cantiga da melhor que sei e faço. De Monte Gordo vieram alguns por seu próprio pé. Um chegou de bicicleta, outro foi de marcha ré. Quando os teus olhos tropeçam no voo de uma gaivota, em vez de peixe vê peças de ouro caindo na lota. Quem aqui vier morar não traga mesa nem cama. Com 7 palmos de terra se constrói uma cabana. Trabalhas todo o ano na lata, deixam-te mudo, chupam-te até ao tutano, levam-te o couro cabeludo. Quem dera que a gente tenha de Agostinha valentia para alimentar a senha de esganar a burguesia. Adeus disse a Monte Gordo, nada aprenda ao mal passado, mas nada aprenda ao presente se só ele é o enganado. Horas contadas laboraram a preceito, até que veio o primeiro documento autenticado. Eram mulheres e crianças, cada um com seu tijolo. Isto aqui era uma orquestra, quem diz o contrário é tolo. E se a má língua não cessa e eu daqui vivo não saia, pois nada apaga a nobreza dos índios da meia praia. Foi sempre a tua figura, tubarão de 1000 aparas. Deixas tudo à de pendura quando na presa reparas. Das eleições acabadas, do resultado previsto, saiu o que tendes visto, muitas obras embargadas. Mas não por vontade própria, porque a luta continua, pois é dele a sua história e o povo saiu à rua. Mandadores de alta finança fazem tudo andar para trás, dizem que o mundo só anda tendo à frente um capataz. Eram mulheres e crianças, cada um com seu tijolo. Isto aqui era uma orquestra, quem diz o contrário é tolo. E toca de papelada no vai-vem dos ministérios, mas hão de fugir aos berros, ainda a banda vai. Buenos días a todos y a todas. Hoy es jueves 24 de abril del 2025. Mi nombre es Marola Padinovas y desde la sede central del IGADI, Instituto Galego de Análisis y Documentación Internacional, damos paso a las jornadas que llevan por título España en la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Tendremos 3 horas por delante para acercarnos a una historia oceánica, anclada en la historia de la península ibérica, pero con ecos poderosos en el momento presente. De manera particular nos acercaremos a 3 temas. En primer lugar, a la historia de las relaciones de Galicia y de España con el mundo internacional de lengua portuguesa, la 6ª más hablada del planeta. En segundo lugar, a la Ley Paz Andrade, la acción exterior de Galicia y los escenarios que abrió la entrada de España en la CPLP, la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, como observador asociado en el año 2021. Y para finalizar, sobre la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa y la figura de los observadores asociados, conectado a los debates del multilateralismo en el futuro e ideas como la lusofonía o Iberoamérica. Informarles que estas jornadas coinciden con un momento de fuertes dinámicas de cambio en la gobernanza global, donde la guerra arancelaria y los riesgos globales hacen que las relaciones ibéricas entre España y Portugal adquieran un nuevo valor estratégico, así como con el conjunto de estados de lengua oficial portuguesa. En Europa, en el espacio iberoamericano o en África, la participación de España en la CPLP es, sin duda, un valor añadido.
Informarles además que las presentes jornadas se desarrollan dentro del marco del proyecto que recibe el mismo nombre, España en la CPLP, con el que intentamos animar una participación más activa de España en la CPLP, dando un protagonismo especial a Galicia, dados los fundamentos del proceso del que hoy hablaremos. Durante las jornadas, celebradas en español y en gallego-portugués, alternaremos ponencias en directo con entrevistas grabadas, contando con un debate final entre las 14:20 y las 15 horas. Les informamos que además nos pueden ir enviando preguntas, consultas que tengan, que las recogeremos y volveremos a ellas en cuanto nos sea posible. Con estas estructuras iniciamos el camino. Saúdo a Diego Sande en Compostela, Carlos Pazos en Braga e Joao Casqueira no Porto. Bon día. Podedes dicirnos en menos dun minuto que agardades da xornada de hoxe? Así que dou paso a cada un deles. Diego Sande, profesor da Universidade de Santiago de Compostela, investigador do IDEGA e coordenador da liña de investigación de Economía do IGADI. Buen día, buenos días a todas las personas presentes. En primer lugar, pues un agradecimiento ao IGADI por el convite a formar parte de estas interesantes y necesarias jornadas sobre a relacións entre España, Galicia e a Comunidade de Países de lingua portuguesa. Como ben dicía Marola, topámonos nun momento moi particular dentro da orde económica internacional, de que pues, algúns teóricos comezan a postular se a orde conformada tras a Segunda Guerra Mundial e Bretton Woods está hoxe en día pues, constituída dunha maneira que sexa útil para o vivir económico mundial. ¿No? Desde ese punto de vista, se faise necesario, ¿no? Tecer novas alianzas, tecer e levar a cabo novas estrategias entre os países e creo que estas xornadas poden ofrecer un punto de vista moi interesante tanto para España, para os gobernos regionais de España, como tamén para os países de lingua portuguesa. Grazas. Obrigada. Agora damos paso a Carlos Pazos Justo, profesor da Universidade do Miño e membro da Rede Galabra e investigador asociado do IGADI o Galus. Tes a palabra, Carlos. Bon día, obrigado. Como fixo o meu colega e amigo profesor Diego Sande, agradezo tamén a oportunidade de estar aquí e simplemente direi nestas palabras iniciais que é un placer estar aquí e nun debate e nun espazo de reflexión que me parece, coincido aquí co profesor Diego, necesario, que ten a ver con as relacións en xeral do Estado español con o mundo da lusofonía, con os países que compoñen este espazo que é a lusofonía e particularmente tamén con o caso da Galiza, non? E que ten, como todos sabemos, pois estreitas relacións ou vínculos históricos, culturais, etcétera, con Portugal, Brasil e tamén, en parte, tamén poderíamos dicer con o mundo da lusofonía africana. Por tanto, espero ou teño as mellores expectativas para este encontro de hoxe. Obrigado. Moitas grazas. Pois agora damos paso ao profesor Joao Casqueira, profesor da Universidade Fernando Pessoa do Porto e investigador asociado tamén do IGADI o Galus. Profesor Casqueira, cando queira. Muito obrigado, muito obrigado. Bom dia a todos. Agradeço o convite. É uma oportunidade de fazer mais um encontro do IGADI com a IGADI TV. Digamos que, como os colegas concordo, este é um tempo complicado, difícil, em que todos, em particular no nosso espaço, nós temos que nos preocupar com o futuro, não é? Venho de uma universidade que tem o nome de um poeta, Fernando Pessoa. Um,
infelizmente, os tempos não são muito de poemas, não é? Nós temos que olhar com realismo para as possibilidades de uma cooperação no quadro complexo que é este, e penso que temos que fazer isso juntos. Por isso, agradeço mais uma vez. Vamos ver como sai este debate e espero muito do mesmo. Obrigada. Bueno, pois que me pasou yo. Con esta introducción, aprovechar la oportunidad para todos los que nos siguen en el canal de YouTube por IGADI Televisión desde varios puntos de la península ibérica y del planeta. Darles, pues eso, las gracias por estar aquí con nosotros. Para introducirnos en esta historia, tenemos ya con nosotros a nuestro primer ponente, Daniel González Palau, director del IGADI, que nos presentará el relatorio inicial de estas jornadas para darle un contexto general a la entrada de España como observador asociado precisamente en la CPLP, bajo el título Una historia para o século XXI da Lei Paz Andrade a entrada de España na CPLP. Recordarle al público que nos sigue en la sala de Zoom que puede enviar las preguntas o comentarios por medio del chat durante el relatorio de Daniel, para un turno de aproximadamente 5 minutos para preguntas finales. Sin más dilaciones, le doy la palabra a Daniel González Palau. Moi boas, Marola, moi boas a todos. Vou a partillar aquí unha presentación de PowerPoint que me vai axudar a presentarvos esta historia oceánica e ancorada en séculos de historia. Así que, bueno, en primeiro lugar, o que quero é agradecer a todas as persoas presentes a súa participación, que estén interesadas nesta conversación na que o IGADI levamos tantos anos atendendo. Tamén, de maneira especial, quero agradecer a UNED Pontevedra pola súa axuda na organización destas jornadas e tamén ao Ministerio de Asuntos Exteriores. Da mesma maneira, a todo o equipo do IGADI e a todo o think tank extraordinario e intercontinental que somos, polo seu apoio, porque sin esta acción colectiva seríamos incapaces de facer este tipo de actividades. Así as cousas, o primeiro que quero contarvos é que é unha historia pro século XXI, que é unha investigación que levamos adiante desde o ano 2012, cando a Iniciativa Popular Paz Andrade iniciou o proceso de recollida de sinaturas que acabou por convertirse na Lei 1/2014 do 24 de marzo da Xunta de Galicia, de aproveitamento do portugués e vínculos coa lusofonía. A única lei aprobada por unanimidade no Parlamento galego e catalizadora da entrada de España na CPLP no ano 2021. Grazas a este traballo acumulado desde o 2012, construímos unha visión panorámica allea aos sectarismos e as visións monolíticas da realidade. É unha historia de historias que, como unha matriosca, fala do impacto da globalización en Galicia, da historia da nosa autonomía como nacionalidade histórica ou da historia contemporánea do movemento social reintegracionista, promotor da unidade lingüística do galego con portugués, e de como, parcialmente, conseguiu atinxir os seus obxectivos. Mais, nesta breve intervención, voume centrar na historia da entrada da España na CPLP, que ao final ven a ser, de maneira crítica, a historia de como a Galiza se relaciona coa lusofonía. Polo tanto, é unha historia de paradiplomacia, de acción internacional subestatal, que combina o traballo da paradiplomacia oficial, nomeadamente o noso goberno autonómico, xa desde a época de Manuel Fraga, unha historia de paradiplomacia cidadá, na que participan axentes moi variados da sociedade galega, mas no que o movemento social reintegracionista ten un papel crítico ao longo das décadas.
Para contar esta historia, empregarei unha liña de tempo que comeza no 1975, cando este movimento social reintegracionista, daquela fortemente marcado pola súa matriz académica, artella a Comisión Galega de Acordo para o Acordo Ortográfico, coa que participa na reunión de Brasilia no ano 1986 e na de Lisboa no 1990, no que acordo foi formalizado. Compre lembrar, dicirvos, que esta participación contou co coñecemento tanto do Ministerio de Asuntos Exteriores español como das autoridades galegas da altura. E, ademais, a colaboración institucional para a participación da Comisión Galega do Acordo incluiu os gobernos de Portugal e Brasil que facilitaron as viaxes e a participación, así como a inclusión nos propios debates. Aínda nesta situación, a Comisión Galega carecía dun mandato oficial do Goberno español ou do Parlamento galego, o que fala as claras do particular desta historia para a diplomacia cidadá a través das décadas. Así que falamos, claro, dunha historia ancorada nos séculos, con ecos no presente. Deste sentido, desde a historia da Galaecia romana, a aparición do galego portugués como lingua, ata a entrada de España e Portugal na Unión Europea, pois son os irmandamentos Vigo-Porto no 1991 ou nese mesmo ano a creación da Comunidade de Traballo Galicia Norte de Portugal ou a aparición do Eixo Atlántico, a Asociación de Cidades de Galicia e do Norte de Portugal no 1992, os fitos fundacionais da Eurorrexión, que case 40 anos despois convertiuse nunha das fronteiras máis porosas de Europa e do mundo, tanto a nivel económico como social ou cultural. Coincidindo precisamente coa creación da CPLP no 1996, compre destacar a multiplicación de vínculos estratégicos desde distintos ámbitos que conectan a Galicia coa lusofonía. Citarei algúns que para nada son todos. En relación á paradiplomacia oficial, gustaríame destacar a Asociación do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, conformada por máis de 100 municipios da Galiza, que desde o 1997 oficializou como a súa liña estratégica principal a conexión cos países de lingua oficial portuguesa e especialmente con Cabo Verde. Da mesma maneira, no ano 2004 aparece o primeiro libro branco da acción exterior da Galiza e neste documento oficial, tamén aprobado polo Parlamento da Galiza, identifícase a lusofonía como unha área estratégica para a nosa acción exterior. En relación á paradiplomacia cidadá, desde logo que o movimento social reintegracionista seguiu tecendo vínculos co mundo oficial de lingua portuguesa, mas de maneira particular vou citar sobre todo a vinculación universitaria e académica, por exemplo, co Grupo Galabra ou coa revista Galia da Asociación Galega da Lingua Galega. Por exemplo, nesa trayectoria, o Elías Torre, que hoxe é decano da Facultade de Filoloxía da Universidade de Santiago, foi nomeado presidente da Asociación Internacional de Lusitanistas no ano 2009. Pero, ademais, hai outro que gustaría me poñer o foco, que é a presencia de Galicia na comunidade sindical dos países de lingua portuguesa, xa que a FIGA, o maior sindicato que existe en Galicia, pois desde o ano 2011 é membro de pleno dereito da comunidade sindical da CPLP. Así que tamén é bon dicir aquí que toda esta atmósfera promovida pola sociedade civil galega levou a que os diferentes presidentes da Xunta de Galicia, ao longo de toda a historia da autonomía, desde Manuel Fraga a Emilio Pérez Touriño a Alberto Núñez Feijóo, realizaran contactos de diferente natureza coa CPLP para precisamente tratar esta incorporación de Galicia á CPLP, máis que non chegou a producir. Seguindo esta liña de tempo e seguindo a este movimento social tan particular, haberá que poñer o foco no ano 2012, xa que entre o 2012 e o 2014 o reintegracionismo consigue que a Iniciativa Popular Paz Andrade consiga as sinaturas necesarias para comezar o proceso legal de activar esta iniciativa popular, así como negociar cos distintos grupos políticos do Parlamento a aprobación da lei, que finalmente é aprobada por unanimidade. A lei consta de 5 artigos moi breves que identifican os ámbitos da educación, a cultura, a economía, as relacións exteriores ou a comunicación como os ámbitos estratégicos. Aínda que existe un forte debate sobre a súa implementación, é especialmente importante sinalar que desde a aprobación da lei o Diario Oficial de Galicia publícase en galego, en castelán e tamén en portugués. Neste proceso histórico, o ano 2018
é o ano que acaba por catalizar a entrada de España na CPLP. Resulta que Xulio Ríos, o fundador e presidente de Honra do IGADI, escribe no xornal digital Praza Público o artigo Casa da Lusofonía, que partindo da reflexión alrededor do escaso desenvolvemento da Lei Paz Andrade, propón a creación dunha Casa da Lusofonía, como parte da estrategia de diplomacia pública do Estado, acompañando a Casa América, Casa Asia ou Casa África, dependentes do Ministerio de Asuntos Exteriores. Neste propio artigo, reflicte ademais que Xapón, Andorra ou Xeorxia, por citar algún, participan como observadores asociados na CPLP e que, curiosamente, España, sendo viciño de Portugal, non. O 18 de outubro de 2018, pouco máis de 3 meses despois, o Concello de Santiago emite unha declaración institucional do seu pleno, tamén por unanimidade de todos os grupos, na que solicita a implicación do Ministerio de Asuntos Exteriores para promover unha casa da lusofonía en Galicia e en Santiago. E mesmo ofrece un local onde poñer estas instalacións. Posteriormente, entre o 2020 e o 2022, tamén a Diputación de Ourense, co presidente Manuel Baltar a cabeza e a colaboración da Asociación Promotora da Casa da Lusofonía, tamén intentan e toman diferentes iniciativas para que exista esa Casa da Lusofonía. Por agora, sen éxito. Mais en ese propio ano 2018, o 9 de outubro, só uns días antes da declaración institucional do Concello de Santiago, o Parlamento de Galicia acordaba instar a Xunta a adoptar as medidas necesarias para solicitar a admisión de Galicia como membro da CPLP. Posteriormente, a comezos do ano 2020, o Goberno Autonómico comunica aos partidos do Parlamento que Galicia retiraba a súa candidatura a adhesión á CPLP, xa que o Ministerio de Asuntos Exteriores da España manifestara o seu interese en que fose o conxunto do Estado, o conxunto de España, que fixera parte da CPLP. Na nota de prensa que posteriormente publica na web o 17 de xullo de 2021 o Ministerio de Asuntos Exteriores, recoñécese explícitamente o notable impulso que a Comunidade Autónoma de Galicia deu á candidatura de España. Nese mesmo ano 2021, apróbase a Lei Galega de Acción Exterior, un título específico sobre a eurorrexión e a lusofonía. Na propia lei, créase un órgano consultivo denominado Observatorio da Lusofonía Paz Andrade, creado por decreto da Xunta no ano 2023, coa súa primeira reunión en outubro de 2024 e a aprobación do Regulamento de Funcionamento en abril de 2025. Compre sinalar que, ademais, do Consello da Cultura Galega e da Academia Galega da Lingua Portuguesa, que entra no 2016 e 2017 como observadores consultivos, esa figura que ten a CPLP para a participación da sociedade civil, tamén no 2021 entra a Asociación Docentes de Profesores de Portugués da Galiza e a GAL, a Asociación Galega da Lingua, que entra no 2024. Isto é relevante, xa que se nos fixamos, entre os 122 observadores consultivos da CPLP, só estas 4 entidades galegas representan a España na CPLP. Por último, quero vos contar que tamén moi recentemente, en febreiro deste ano, aprobouse a Estrategia Galega de Acción Exterior, que establece moi explícitamente a vontade de Galicia para participar nas comisións temáticas de traballo da CPLP, instando ao Ministerio a arbitrar fórmulas para que isto sexa posible. Bueno, despídome agradecendo a vosa atención e vou proxectar agora un vídeo final, unha liña de tempo, que agardo que non nos faga irnos do tempo, mas que penso que conta un bocado toda esta historia da que vos estou a falar. Para moita xente, esta historia avanza máis lenta do que nos gustaría, este desenvolvemento do perfil da nacionalidade histórica, da relación con Portugal, de como participa Galicia na globalización. Mais o que é certo é que desde a última década e a aprobación da Lei Paz Andrade, a institucionalización das relacións de Galicia coa lusofonía abriu moitas portas. Con certeza, falamos dun proceso lento,
aínda que para algunha xente vai máis rápido do que lle gustaría. Entón, non está exento de debates e de polémicas. Quen quixera agora facer algunha pregunta, pois, con todo gusto, estou a disposición. Se agora non nos dá tempo, pois, estamos sempre no correo electrónico ou onde nos queran encontrar. Obrigado. Muy bien, pues muchísimas gracias, Daniel González Palau, por este relatorio tan clarificador. Eso sí, con una línea de temporal es difícil resumir toda esta línea. Y bueno, se abre un pequeño tiempo para preguntas y yo tengo una. Siendo un proceso multicausal, para ti, ¿cuál sería el factor crítico de este proceso? Bueno, para min o factor crítico, desde logo, é a capacidade que tivo o movemento reintegracionista de artillar unha acción colectiva que durante décadas é capaz de soster un debate na sociedade galega que, aínda que non consigue todos os seus obxectivos, é capaz de institucionalizar, especificamente a partir do 2012 da Lei Paz Andrade, pois parte das súas demandas, non? Neste sentido, pois que o Diario Oficial de Galicia se publique en portugués, pois penso que un dato relevante, sobre todo pensando tamén nos escenarios de futuro que temos, non? E esta capacidade é notable, sobre todo porque ten a capacidade de desenvolverse xeracionalmente, de ser un movimento social que ao principio está moi ancorado na academia, nos debates, digamos, universitarios, mas que nos últimos anos foi capaz de reproducirse por distintos elementos da sociedade galega e mesmo recentemente, mesmo deputados do Parlamento do Partido Popular de Galicia refírense ao portugués como galego internacional. Digamos, isto tamén acontece con empresarios notables da sociedade galega. Vaya, é un proceso que é moi de gota a gota, mas que ás vistas está que conseguiu algún dos seus obxectivos iniciais. Muchas gracias. Es importante destacar, yo creo, conceptos como sociedad civil, diálogo, comunidad, conceptos que a veces parece que se asocian a una idea del pasado y que cobran importancia, ¿no?, en las relaciones humanas y en el devenir político y en el progreso de cualquier sociedad y país. Bueno, para complementar este relatorio inicial y darle peso al proceso de paradiplomacia ciudadana, otro concepto muy bonito, que es lo que implica. Hemos realizado una entrevista previa a uno de sus protagonistas, Joan Evans, que es membro da Academia Galega da Lingua Portuguesa e membro da Comisión Promotora da Iniciativa Paz Andrade, da que acabamos de falar. Así que agora proxectarase un vídeo. Bueno, parece que tenemos algún problemilla técnico con el sonido, pero... Ok, a ver si o solucionamos no segundo intento. Sei que o vamos solucionar, mas... Cosas del directo y Pouco. aprovechamos para dar las gracias a la plataforma, a la UNED y a los que se nos han ido, participantes que se nos han ido sumando en este programa del día de hoy, que habla pues de iniciativas de la sociedad civil, de la lusofonía, de la participación de España en la CPLP y Agora vai. A ver. escuchamos a uno de sus protagonistas. Estamos agora con Joan Evans, el foi membro promotor da iniciativa Paz Andrade, tamén fai parte da Academia Galega da Lingua Portuguesa e actualmente profesor na UBO Academy en Finlandia. Moi boa, Joan, quería o primeiro de todo preguntarche, cando foi a primeira vez que escoitaches o concepto de lusofonía? Pois foi no ensino secundario, no liceo, eu estudei no Instituto Félix Muriel de Rianxo,
Foi ao pouco de entrar, profesores era reintegracionista e foi un pouco que tamén nos apresentou, non? Non estabas escoitando? Se escoitaba, pero non Non se se veía. miraba, se miraba a túa pantalla do ordenador ou algo así. Pois a ver, terceiro Se intento. empezou mirando a entrevista a ti, pero cando lle pasastes a Joan Evans, non. Se escoitaba, pero non se vía. E agora? Ahora vai. Agora? Perso máis descoñecido. A ver. A Paz Andrade tamén fai parte da Academia Galega da Lingua Portuguesa e actualmente profesor na UBO Academy en Finlandia. Moi boa, Xoan. Quería, o primeiro de todo, preguntarche cando foi a primeira vez que escoitaches o concepto de lusofonía? Pois foi no ensino secundario, no liceo, eu estudei no Instituto Félix Muriel de Rianxo, foi ao pouco de entrar, un dos profesores era reintegracionista e foi un pouco que tamén nos apresentou, non? a toda a turma na altura e un pouco abriu-nos os ollos, non? para ese universo máis descoñecido. E nesta historia da entrada de España como observador asociado na Comunidade de Países de Lingua Portuguesa, a participación de Galicia no ámbito internacional do portugués pois é unha constante histórica que vai por datar a un inicio coa participación da Comisión Galega do Acordo Ortográfico nas reunións de Brasilia e Lisboa nos anos 80. Que nos poderías contar ti a vista, non, do 2025? Que significados, que elementos son máis relevantes desa participación galega do acordo? Bom, en primeiro lugar, é unha participación na que ten un papel moi destacado a hora de tela tornado posible Ernesto Guerra da Cal. Guerra da Cal continúa sendo unha figura descoñecida, pouco recoñecida, e que algún día haberá que facer xustiza, non? Porque é un deses galegos internacionais que fixo tanto, non? Por promover a cultura e os dereitos da Galiza no exterior, e é un pouco nese contexto que se produce esa participación e que tamén continúa sendo, a pesar de que se recoñece no preámbulo da lei Paz Andrade de aproveitamento vínculos con a lusofonía, recoñécese esa comisión galega do acordo ortográfico e ten unha grande relevancia histórica, en primeiro lugar, porque é a primeira vez no que a Galiza aparece nun tratado internacional, porque o acordo ortográfico da lingua portuguesa, no fin das contas, é un acordo internacional, un tratado entre estados, e nos que é recoñecido, e así aparece no Diario da República en Portugal e tamén noutros boletíns oficiais como tal, non? E ademais unha participación que non foi simbólica, foi activa, e as persoas que ainda hoxe están connosco e que participaron nesa comisión fixeron contributos, algúns dos quais hoxe por hoxe continúan formando parte dese texto legal do acordo ortográfico, por exemplo, en termos de léxico, onde aparecen algunhas palabras que son netamente galegas. Mas, bon, o certo é que o reintegracionismo ten diferentes dimensións como momento social que é capaz de atravesar décadas e aí é onde pois no ano 2012 un grupo de activistas pois decide iniciar unha recollida de sinaturas e o que agora se coñece como Lei Paz Andrade pois comezou sendo unha iniciativa cidadá. Como poderías contar como surdiu a idea, como foi a recollida de sinaturas? Pois realmente foi obviamente unha iniciativa da sociedade civil, que se discute en primeiro lugar dentro do que era a Asociación Pro Academia Galega da Lingua Portuguesa, moitas persoas con unha trayectoria ampla no activismo lingüístico,
Realmente, nas primeiras reunións nas que se discutiu esa iniciativa, realmente o que se visaba era máis un texto que recoñecese os dereitos a utilizar distintas normas para a nosa lingua. Finalmente, conforme se foi abrindo esa comisión promotora a distintos axentes, tentamos elaborar unha proposta que nos parecía máis de consenso e que incluíse pois, un espectro máis amplo de medidas e que é o que acabou por ser esa ILP para que se recolleron as 15.000 asinaturas que entón eran precisas para unha iniciativa legislativa popular, hoxe son menos, que conseguiu as 15.000 asinaturas que eran precisas, con amplo consenso, e que, ao contrario do que moita xente que era bastante negativa desde o inicio, pois conseguiu a unanimidade a hora de aprobarse no Parlamento, o cual ten sido bastante extraordinario no ámbito das iniciativas legislativas populares. Entón, ollando para atrás, pois foi o resultado pois tamén dun traballo moito activo de conseguir eses consensos alargados, de traballar non só na rúa, mas tamén con os distintos grupos parlamentares para que asumiran o texto e que non se modificase frente ao que fora esa proposta inicial e así chegou pois, ao que foi unha lei aprobada por unanimidade en 2014. E agora, máis dunha década despois da súa aprobación, que avances destacarías, digamos, desde que a lei está vixente, e que límites ou que campos por mellorar? Bon, como todas as leis, depende sempre non, do impulso, da vontade política para o seu desenvolvimento. Desde o inicio a comisión promotora continuamos non, unha relación digamos, leal con o goberno a hora de presentar propostas nos distintos ámbitos, non? Desde a cuestión do ensino, onde, por exemplo, docentes de portugués na Galiza continuou facendo propostas, algunhas das quais conseguiron realizarse, outras non. De feito, pois, no ámbito do ensino continuamos lonxe do que se establecía ou dos obxectivos que se pretendían alcanzar con esa ILP, mesmo comparándonos con outros territorios no Estado, como Extremadura, onde hai un apoio moito máis macizo para o que é o apoio do portugués. Non se atenderon as nosas propostas iniciais, non? De non traballar o portugués como unha lingua estranxeira, senón procurar unha fórmula realmente propia e coherente con a situación da lingua na Galiza. Houve tamén un salto exponencial noutro dos ámbitos da lei, que era o relacionamento con a lusofonía. Neste tempo entraron varias entidades galegas como observadores consultivos na CPLP. Neste tempo aprobouse tamén por unanimidade a resolución do Parlamento da Galiza para solicitar a adhesión da Galiza como observador na CPLP. Nese contexto, por motivos que son máis de natureza do contexto político nese momento concreto, acabou por ser a España a que quase preventivamente apresentou a súa candidatura para ser un Estado observador e, pois, un pouco aínda estaría pendente ese desenvolvimento e nos continuamos pensando que tería todo o sentido, mesmo porque os estatutos da CPLP o contemplan, que algún día Galiza poida ser un membro observador para poder ter esa voz propia na CPLP e impulsar a súa propia axenda exterior nese ámbito. Porque, efectivamente, non foi o desenvolvemento da Lei Paz Andrade ten unha serie de consecuencias inesperadas, unha delas pois é a entrada de distintos observadores consultivos galegos no ámbito da CPLP e esta entrada de España que se precipita no ano 2021, pero precisamente 2 anos despois da resolución do Parlamento solicitando a participación de Galicia. E como
que porías en valor, que oportunidades lle daría tanto a Galicia como a España unha participación máis activa no ámbito da lingua portuguesa? Ben, obviamente para España nunca foi unha prioridade a súa participación na CPLP. Se tivese sido, non teria aguardado até 2022, e de feito países como Xapón ou a Xeorxia entraron moito antes, non? Entón, países que aparentemente non teñen ningún vínculo directo, ou se hai que procuralo, pois na historia xa moito tempo atrás, entraron antes, entraron porque consideraban que era un lugar onde era importante estar, ter esa presenza, e é un lugar interesante para a interlocución no nivel internacional. Como dicía antes, esa solicitude da España é máis unha reacción ao interese galego de estar aí, e tamén hai que dizer a boa receptividade que existía por parte dos estados da CPLP de que esa presenza da Galiza como observador asociado fose posible. Digamos, o movimento pois produce pois nun momento complexo no panorama político español, co tema que estaba acontecendo con Cataluña, e onde había unha especie de temor, non, a que se dese ese paso. Contrasta un pouco con o feito de que andando o tempo pois as aspiracións similares que había en Cataluña, por exemplo, para participar nos órgãos da francofonía, pois ao final sin que foi permitida ou facilitada, en cuanto que no noso caso ficamos con un pé para atrás. Entón eu considero que continúa sendo unha tarefa pendente esa participación directa, e sería do interese tanto, obviamente, da Galiza, mas mesmo do Estado, que non está tendo un papel activo, non está aproveitando esa condición de observador asociado, pois que a Galiza algún día teña esa participación directa. Xa para rematar, poderías apuntar algunha idea, algunha iniciativa que pudera ser estratégica, catalizadora desa participación galega, galego-española na CPLP? Bon, aquí sempre se falou das posibilidades, non, da Galiza como unha ponte natural, non, entre a hispanofonía e a lusofonía, máis alén do plano ibérico, non? Por veces a nosa participación na lusofonía autolimítase á lusofonía peninsular, e é obvio que por motivos históricos e xeográficos temos un vínculo moito estreito, moito próximo co que é Portugal, especialmente obvio, o norte de Portugal. Eu creo que o desafío pendente é de intensificar ese relacionamento extrapeninsular, non, con os restantes países da lusofonía, nos que ademais a Galiza sempre é ollada dunha forma positiva, porque digamos, de alguna forma, non, somos esa parte da lusofonía que de inicio non está marcada, non, por ese pasado colonial que ás veces pode criar, non, algunhas suspicacias. Entón sempre é un pé interesante, non, que tamén pecha ese círculo, non, de vínculos culturais, e que tamén ten moito potencial, non, de cara a ampliar a colaboración por noutros ámbitos, desde o económico empresarial, mas tamén no ámbito da creación cultural, da troca de produtos culturais, institucional, científica, etc. Non? Temos pendente, considero, continuar ese proceso de integración nos distintos organismos da lusofonía, nos distintas entidades sectoriais que existen, e por aí considero que temos que ir tamén desde a sociedade civil, non? Eso no fin das contas é algo que sí que podemos impulsar desde a sociedade civil cando non temos por veces as limitações que sí que por veces frean, non, o que é o traballo das institucións máis limitadas por outro tipo de factores. Moitísimo obrigado, Xoán, pola túa participación e un forte abrazo. A ti, Daniel, até a próxima.
Bueno, aunque diferido, muchísimas gracias a Joan Evans por esta entrevista que nos aclara, bueno, nos da pie también ver la importancia y la relevancia de la pegada que dejan algunos profesores en la enseñanza secundaria, este proceso, la descripción de este proceso de una iniciativa legislativa popular. Impulso, consenso, sociedad civil, actores parlamentarios, ideas que debemos de mantener como conceptos presentes para el progreso en el futuro. Fruto de la visualización de esta entrevista, tenemos ya alguna pregunta que nos trasladan en el chat de la plataforma y que doy paso. Lourdes Sánchez nos pregunta, ¿cuáles son las razones para no crear la Casa de Lusofonía en Santiago, teniendo en cuenta que estas instituciones juegan hoy en día un papel más cultural y académico que de otro contenido? Gracias. Así que doy paso a Daniel González Palau para esclarecer esta pregunta. Muchas gracias. Pois non existe unha razón oficial de por qué no se ha creado la Casa de la Lusofonía. Sí que ha habido preguntas en el Senado en distintos momentos sobre esta cuestión, pero han sido respondidas, digamos, con cierta indiferencia. Personalmente, que llevo, pues eso, más de 12 años siguiendo esta historia, creo que el principal motivo es una cierta indiferencia de las instituciones más allá de los momentos electorales, ¿no? La declaración del Pleno de Santiago de octubre del 18, pues se produce a 6 meses de las elecciones municipales que hay en el año 2019. En el año 2019 un cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Santiago y este nuevo Ayuntamiento de Santiago de alguna manera se desentiende de esta demanda y el resto de grupos municipales pues de alguna manera también, porque no lo incorporan al debate público de la sociedad galega. En el caso de la Diputación de Ourense, pues además de la Asociación por la Casa de la Lusofonía y el papel que tenía el presidente Manuel Baltar, pues pienso que es un poco igual, ¿no? En el momento en el que el presidente Manuel Baltar, que había dado mucho la cara por esa idea, pues desaparece de la escena pública, de primera línea, digamos, pues el tema también desaparece de las demandas de la Diputación de Ourense. Entonces creo que, digamos, atendía ahora a la atmósfera particular de estas entidades, el Ayuntamiento de Santiago y la Diputación de Ourense, que públicamente hicieron esta solicitud, pero creo que esta indiferencia es extensible a la Xunta de Galicia y al Ministerio de Asuntos Exteriores. Entonces, bueno, es aquí donde esta idea de la sociedad civil que es capaz de organizarse colectivamente para sostener sus demandas, pues tiene un papel crítico. Así que no sabemos si en el futuro se puede reabrir esta cuestión o no. Muchísimas gracias por responder a la pregunta. Después de la visualización del vídeo de esta entrevista, después de contextualizar la entrada de España en la CPLP en el año 2021 como observador asociado, ahora es el momento de acercarse a los países de lengua oficial portuguesa, acercándonos a la imagen de España en los países de la CPLP, como Portugal, Brasil, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Santo Tomé Príncipe, por mencionar algunos ejemplos. ¿Qué datos tenemos y cómo podemos interpretarlos? Para ello, ahora es el momento del relatorio en directo de Carlos Pazos, cuyo título lleva A imagen da España nos países de lingua oficial portuguesa. Profesor Pazos Justo, cuando Sí. quiera. Ok, obrigado. Vou partillar un breve PowerPoint. Moito ben. Ben, o que vou comentar a seguir rapidamente vai ser unha síntese de algunhas notas, unha síntese dunha síntese.
dunhas notas, e digo notas porque realmente a lusofonía, os países de lingua oficial portuguesa, é un mundo, un espazo xeocultural ben diverso, ben diferente, con asimetrías en varias dimensóns, e responder esta pregunta de cual é a imaxe do Estado español nos países de lingua oficial portuguesa non é de resposta inequívoca ou unívoca, incluso é difícil encontrar unha resposta para todas as particularidades do meu ponto de vista. Por outro lado, aponto xa que non terei en conta nesta breve representación a imaxe dos espazos subestatais do Estado español, nomeadamente o caso da Galiza, ou tampouco terei en conta o caso de Guinea Ecuatorial, que ten unha trayectoria histórica e política ben diferente ao resto dos espazos, non é? Feitas estas notas iniciais, comento rapidamente como entendo as imaxes ou como se entende aquí nesta presentación. Entendo as imaxes como os discursos de representación do eu ou do nós ou do eles, neste caso do eles, non? Como son vistos, como é vista ou imaginada a España, os españois, nestes espazos. Podemos entendelo como narrativas de alguna forma, sí? E, sobre todo, penso que teñen interese porque condicionan de alguna forma as prácticas ou as relazóns, non? É dicir, non son só ideas que fican no foro do imaginario, sino que depois teñen unha relevancia na hora de como se establecen as relacións entre comunidades, neste caso, entre países. Pareceme tamén pertinente destacar que a natureza das imaxes invita a pensarmos que a súa orixe, a orixe das imaxes, do que pensamos acerca dos outros ou o que pensamos acerca de nós propios, mas sobre todo acerca dos outros, ten a ver con as mobilidades ou as interrelacións. Dunha perspectiva histórica, é dicir, podíamos dicer, como xa foi dito por algún autor especialista na materia, que as imaxes son como produtos históricos que se van construindo en cuanto narrativas a partir das relacións que establecen, por exemplo, no ámbito da emigración ou do turismo, nos intercambios económicos ou nos ámbitos máis simbólicos como son o da lingua. No caso particular da lingua, mas non só, é importante, a meu ver, ter en consideración tamén o papel das diplomacías, da diplomacía cultural que se ten desenvolvido nesta relación entre o Estado español e os países da lusofonía. Como veremos, un desenvolvimento moito desigual segundo os dados que teño manexado. Por outro lado, e tamén nestas notas iniciais, direi que, en xeral, a imaxe do Estado español no exterior, no mundo, é normalmente considerada a partir destes dois grandes discursos, un discurso iluminado e un discurso de cuño romántico. Estes serían, digamos, os dois arquetipos, os dois grandes discursos que funcionan un pouco por todo o mundo acerca desa imaxe de España. Feitas estas notas iniciais, penso que para falar da imaxe da España na comunidade de países de lingua oficial portuguesa, penso que poderemos establecer tres ámbitos ben diferenciados. Por un lado está o caso de Portugal, por outro lado está o caso do Brasil e por outro lado está o dos países da CPLP de África, que son casos ben diferentes. Ben diferentes porque as relacións que o Estado español ten mantido históricamente con estes espazos culturais son tamén ben diferentes, non? Para o caso de Portugal, un caso que eu coñezo máis de perto, penso que podemos falar da existencia no imaginario portugués acerca do Estado español de dois grandes discursos de representación, un que sería, xamolle aquí, o imagotipo do inimigo, un discurso de orixe ben firmada, digamos, na idea da nación portuguesa, un discurso histórico, lonxevo, unha idea da España que afasta e que de alguna forma
articula elementos como o do inimigo, do rechazo, do receio, acerca das aspiracións de castellanos barra españois de invasión, etc. Non? Este discurso que aquí está virado para a esquerda é un discurso histórico, mas que entendo que hoxe en día está a perder fólego, está a perder vixencia no contexto portugués, sobre todo a partir dos procesos de democratización dos dous estados a partir de 1974-1975 e tamén, especialmente, unha data xave nas relacións entre o Estado español e a República de Portugal é a entrada dos dous países na Unión Europea no ano 86, como xa foi comentado aquí. A partir de aquí, penso que comeza a funcionar unha outra visón do Estado español en Portugal que poderíamos denominar desta ou de outras formas. Aquí propoño un discurso neorromántico, porque de alguna forma articúlase con aquel arquetipo que antes citábamos, no que há unha visión tendencialmente positiva acerca da España dos españois e deixa de lado, digamos, esa perspectiva do inimigo, da luta, da tensión bélica ou da tensión ibérica. Este sería o discurso probablemente máis vigoroso no actual imaginario portugués e posso dicer que os meus alumnos que son portugueses probablemente tendencialmente están máis próximos deste discurso que non do inimigo e por veces até se sorprenden cando se comenta a posibilidade de entender a España como un inimigo histórico de Portugal. Poderíamos, de alguma forma, representar este discurso con un mito nacional portugués que é a padeira da Alxubarrota, ben coñecida por todos os portugueses e as portuguesas. Nesta representación de azulexos portugués aparece aí a tal padeira, e reparen, isto remete a un episodio bélico do século XIV, aparece a tal padeira e un individuo aí nunha lareira ou nunha fogueira que sería un castellano, e é un episodio que de alguna forma retrata ou espella este discurso. E do outro lado, un discurso máis actual, máis romántico, con algúns elementos que aparecen aí, como poden ser pois a guitarra, o touro, o leque, o futebol, sí, que este caso concreto é un deseño feito por un alumno de español do ensino preuniversitario portugués no ano 2015, que se presentaba a un concurso e representou a España así. Como este, há moitos e há algúns estudos xa realizados sobre esta visión. É dicir, isto significa, digamos, este discurso. Avanzando, para o caso brasileiro, o caso de Brasil é un caso diferente do de Portugal. Portugal, como sabemos, partilla fronteira terrestre e, ademais, vínculos históricos moito fortes. Portugal foi un reino cuxo rei foi, en 3 ocasións, un rei castellano, mas o caso de Brasil é ben diferente. Ora, penso que o relevante para entender a imaxen da España en Brasil é termos presentes que a partir de fins da década 80 do século pasado, há un interese forte, e sobre todo durante a década dos 90 do século pasado, un interese forte por Brasil no sentido de un novo mercado para as grandes empresas españolas que comezan a desenvolver unha trayectoria internacional. E aquí, digamos que a diplomacía pública española realiza un traballo importante de aterraxen, digamos, no espazo brasileiro, que como sabemos é un grande espazo continental, e este traballo de diplomacía cultural, e non só, ten, por exemplo, como pontos altos ou momentos chave, pois a entrega a concesión do Premio Príncipe de Asturias na altura ao presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, no ano 2000, ou, por exemplo, a situación actual que temos na que Brasil hoxe conta con 9 centros do Instituto Cervantes. O Instituto Cervantes, como sabemos, é, como decía o investigador Javier Noya, é o buque insignia da diplomacía cultural española. En termos xerais, poderíamos dicer que a valoración con os dados que temos hoxe en día acerca da España no Brasil é positiva, tendencialmente positiva, en que se destacan elementos como destino turístico, infraestructuras, comida, o sistema educativo ou deportistas, e tamén a economía. E que está en liña, en termos xerais, con o que acontece nos outros países que rodean o Brasil. Se ven que, no caso,
España non foi entidade metropolitana colonial, isto a diferenza dos outros países. Por último, responder á pregunta de cual é a imaxe de España en Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, San Tomé e Príncipe e Timor-Leste é unha pregunta para a cual eu non teño resposta. O que si poso comentar, e tal vez para o debate, é o seguinte, e é que, tanto quanto sei, segundo os dados que teño manexado, a diplomacía cultural, especificamente a diplomacía pública cultural española, non ten identificado estes países como obxectivos prioritarios. Niñún destes países, por exemplo, conta con o Instituto Cervantes ou con institucións fortes no ámbito cultural. Si existen algunhas relazóns máis intensas, tal vez, con Cabo Verde, máis no sentido da cooperación, sí? Mas en termos xerais non há este traballo de diplomacía cultural. Por tanto, a imaxe que poda haber acerca do Estado español nestes países probablemente estará moito condicionada por esa idea de Europa, non é? Por esa idea de progreso ou de benestar na cual está inserida España e probablemente unha imaxe tendencialmente positiva. E era isto. Moito obrigado. Obrigada, moitas grazas polo relatorio. Bueno, ábrese un pequeno tempo para preguntas e despois de escoitar as túas explicacións, vénseme á cabeza, a min polo menos unha. Percorremos varios países do planeta e focalizando un pouco a atención, como podería presentarse a Galicia como un valor engadido de España para os países de lingua portuguesa? Ben, en parte, esa cuestión xa foi comentada aquí nas intervencións anteriores. Sí, tradicionalmente, nos ámbitos diplomáticos, económicos, esta idea ten gañado algunha forza ou ten gañado algún protagonismo, non? É dicir, o Galiza como un espazo que consegue intermediar con todos estes outros espazos e probablemente é posible. De facto, como xa foi comentado aquí, o facto do Estado español estar de alguna forma presente na comunidade de países de lingua portuguesa débese ao impulso galego, non? Este vai neste sentido. Ora, eu tamén penso que é preciso haber algunha clarificación no sentido de quais son os percursos das diplomacías, digamos, estatais e quais son os percursos das paradiplomacías subestatais, né? Clarificación no sentido de xuntar esforzos ou definir axendas claras, tal. Neste caso, no caso concreto da Galiza, penso que a Galiza pode articular unha relación máis intensa e mellor, especialmente con Portugal. A Galiza corre, a meu modo de ver, o risco de relacionarse apenas con o norte de Portugal, e a lusofonía é moito máis do que o norte de Portugal e naturalmente Portugal é moito máis do que o norte de Portugal, non? Entón, penso que ten que pensar iso. Ten tamén que pensar a articulación con o Brasil, tamén en función, e a Galiza conta con un capital importante que ten a ver con os fenómenos de mobilidades laborais, as migracións, fortes a Portugal, históricamente fortes ao Brasil, e despois ten que pensar tamén ecuacionar moito ben o ámbito africano. E no ámbito dos países de África, a diplomacía, por exemplo, que poderíamos denominar académica, pode ser un ponto forte para Galicia. Moitas grazas. Apuntado. Ahora os diferentes actores terán que tomar parte para darlle impulso a todas esas iniciativas. A ver que acadamos. Temos aquí outra pregunta do noso compañeiro e profesor Diego Sande, que pregunta que, dende o seu punto de vista,
cal que a paradiplomacia está a xogar ou pode xogar en ausencia de diplomacia nos países africanos de lingua portuguesa e outros países? Eh, Cal é o papel que consideras que pode xogar a paradiplomacia? Penso que pode xogar un papel moito importante, como foi dito tamén pola, pola persoa que interviu antes, por Evans Joan Pins, Evans. Joan Evans, a unha diplomacia, digamos, de tipo social, unha intervención social, para alén do institucional, que pode xogar un papel moi importante. Eu poño, permítaseme poñer o caso do grupo da rede de investigación a cual pertenzo, a rede Galabra, que ten feito esforzos importantes por traballar no que poderíamos denominar a diplomacía académica e tentando establecer vínculos fortes, vínculos horizontais, non verticais, sino vínculos fortes e horizontais con colegas e grupos de universidades de países de lingua oficial portuguesa en África, nomeadamente Angola e Mozambique. É un traballo moitas veces feito contra o vento, pois estamos nunha lógica europea, nunha lógica do mundo Erasmus, etcétera, ás veces é complicado, mas tamén há oportunidades neses espazos e é un traballo de alguna forma, se me permite dicir, pioneiro, e aí pódense facer moitas cousas, é dicir, aí há marxen a que ter vontades e, no mellor dos casos, recursos, non? Moitas grazas. Pois, bueno, despois de contextualizada a historia CPLP, a figura dos observadores asociados, vamos a dar paso a Daniel González Palau como conductor xa da seguinte fase destas xornadas. Moitísimas grazas. Obrigado, Marola. Como acaba de dicir ela, pois efectivamente, agora é o momento de centrarnos un pouco na visión do que é a CPLP. E entonces voy a contarles unha contextualización moi breve sobre lo que es la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Decirles que desde su creación en 1996 la CPLP tiene su sede en Lisboa y ha evolucionado como un foro multilateral clave para, según el artículo 1 de sus estatutos, profundizar en la amistad mutua, la coordinación político-diplomática y la cooperación entre sus miembros. Su historia, que está a punto de consagrar 3 décadas, ha sido acompañada por las distintas tendencias y tensiones ligadas a la globalización, como marco de época de su desarrollo histórico, así como por los antecedentes de la larga historia compartida entre sus miembros fundacionales. Sus objetivos generales estatutarios, que están definidos en su artículo 3, son la concertación política diplomática entre sus miembros en materia de relaciones internacionales, concretamente para reforzar la presencia en eventos internacionales. También la cooperación en todos los ámbitos, del deportivo al cultural, la ejecución de proyectos de promoción y difusión de la lengua portuguesa. Y además, tras la aprobación de los nuevos estatutos en 2023, que todavía no han sido ratificados por todos los Estados miembros, se identifica un cuarto pilar, que es el de la cooperación económica y empresarial. En relación a su membresía, es necesario indicarles que en el artículo 6 de los estatutos actualmente vigentes se dispone, además de los miembros fundadores, cualquier Estado, siempre que utilice el portugués como idioma oficial, puede convertirse en miembro de la CPLP, mediante membresía sin reserva de los presentes estatutos. Así, además de los Estados fundadores, que son Angola, Brasil, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, Portugal y São Tomé y Príncipe, se han sumado como Estados miembros de pleno derecho Timor Oriental en el año 2002 y Guinea Ecuatorial en el año 2014. Los estatutos de la CPLP, para acercarnos muy brevemente a su gobernanza interna, disponen que los órganos para su gobierno y toma de decisiones son la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno, que este año se celebrará en São Tomé y Príncipe, que está ejerciendo la presidencia, el Consejo de Ministros, el Comité de Concertación Permanente y la Asamblea Parlamentar de la CPLP. Y es muy importante destacar
que es una organización internacional que ha asumido que la toma de decisiones se realiza por consenso. Una vez dado este repaso muy superficial a qué es la Comunidad de Países de lengua portuguesa, quiero hacerles también una muy breve aproximación a lo que es la figura de los observadores asociados, que es una figura común en las organizaciones internacionales y que está siempre muy vinculada a cuestiones de concertación político-diplomático y a cuestiones ligadas a conexiones históricas y culturales. En el caso de la CPLP, la figura de los observadores asociados se creó en el año 1998. Pero esta figura de los observadores asociados ha ido evolucionando a lo largo de las décadas y en el marco actual, pues yo creo que es relevante que además de tener presente el papel que le da el artículo 7, creo que es, a la figura de los observadores asociados, el marco institucional de referencia, ¿no? Además de los estatutos, pues sobre todo es relevante poner la declaración sobre la nueva visión estratégica de la CPLP, que abarca desde el 2016 al 2026, y en especial el reglamento de los observadores asociados, que se aprobó en el año 2023, precisamente 2 años después de la entrada de España en la CPLP. Hasta el 2023, las solicitudes para ser observador asociado de la CPLP debían estar debidamente fundamentadas para demostrar un interés real en los principios y objetivos de la comunidad, pero no establecían un marco de resultados concretos. Precisamente en la conferencia de jefes de Estado en 2023 se estableció un nuevo reglamento que obliga a presentar un memorando de cómo se va a promover la lengua portuguesa en el Estado miembro en la organización internacional que se adhiere como observador asociado y cómo se va a participar activamente en la Comunidad de Países de lengua portuguesa, pues qué ámbitos dentro de la Agenda 2030 son más interesantes, qué tipo de actividades, si quiere participar en algún ámbito estratégico y además obliga a una evaluación cuadrienal de esos planes de impulso de asociación, ¿no? Entonces, decirles que los observadores asociados, desde aquel en 1998, pues han cambiado mucho, son muy variados y no sé si están viendo ahora mismo si están viendo una pantalla aquí que he puesto con los distintos observadores asociados que tiene la CPLP. Bueno, ha sido un proceso pues, que ha ido evolucionando desde la isla Mauricio, han ido entrando pues, estados muy heterogéneos, ¿no? Hablamos desde Japón a Uruguay, han ido haciendo parte de la CPLP o Georgia, todos por distintos motivos se han ido asociando a la comunidad. Hablamos de heterogeneidad tanto a nivel de la forma de estados asociados, porque podemos ver estados como organizaciones internacionales, como la Organización de Estados Iberoamericanos o la propia Secretaría General Iberoamericana en el año 2021. Podría indicarles también que geográficamente la procedencia de los observadores asociados, pues el principal continente es Europa, pero también con 15 observadores asociados, América cuenta con 7, África con 5 y Asia con 4. Entre estas organizaciones internacionales, que digamos son multicontinentales, además de la Organización de Estados Iberoamericanos y la Secretaría General Iberoamericana, también está el G7 Plus, que participan África, Asia-Pacífico, Medio Oriente y el Caribe. En relación a la motivación de su adhesión como observadores asociados, aunque esta división pues, implica un juicio valorativo que no hemos analizado los planes de actuación de todos los observadores asociados, pero hacemos una correlación entre que 19
de los observadores asociados están más ligadas a la concertación diplomática y al multilateralismo, mientras que 14 están más ligados con motivaciones histórico-culturales, donde evidentemente pues, hemos identificado el caso de España. Decirles también que la participación de los observadores asociados en la CPLP es intermitente, ¿no? Sí que es cierto, todos los observadores asociados, el Día Internacional de la Lengua Portuguesa, el 5 de abril, el 5 de mayo, hacen alguna actividad singular en sus estados, pero también hemos encontrado actividades de todo tipo, desde la programación de películas portuguesas, pues por ejemplo una actividad muy singular de Turquía, o la organización de jornadas, pues por ejemplo sobre la cuestión energética, muy relevante en los valores que tiene la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa que realizó Italia en su momento, o actividades más simbólicas, pues como la edición de un sello conmemorativo que, por ejemplo, Uruguay llevó a. Como ven, esta línea de trabajo de los observadores asociados en la CPLP ha ido evolucionando, han ido incorporándose estados, organizaciones internacionales de muy variado. Pero mucho mejor que yo para hablar de la CPLP, vamos a tener ahora la suerte de contar con el embajador Armindo Brito Fernández, director general de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, con el que hemos tenido la fortuna de poder hablar, y ahora entonces pues les proyectaré nuestra segunda entrevista. Muito boa tarde. A poucas horas de comezar o programa na IGADI Televisión da España e a comunidade dos países da lingua portuguesa, temos a inmensa honra, o prazer de contar connosco o señor director xeral. Muito boa tarde. A poucas horas de comezar o programa na IGADI Televisión da España e a comunidade dos países da lingua portuguesa, temos a inmensa honra, o prazer de contar connosco o señor director xeral da Comunidade dos Países da Lingua Portuguesa, o señor embaixador Armindo Brito Fernández. Muitísimo obrigado por participar neste programa, señor Armindo. Eu que agradeço. Estou muito honrado por este convite. Fica ben, pois, então, a nosa primeira pergunta é: cando foi a primeira vez que você ouviu falar da ideia da lusofonia? Não me lembro exatamente quando é que isso aconteceu, mas terá sido seguramente depois da independência do meu país, São Tomé e Príncipe, em 1975, e depois da independência dos outros países falantes de língua portuguesa, nomeadamente Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Creio que a partir daquela altura se começou a desenhar a construção daquilo que é a nossa comunidade hoje, e havia uma convergência desse Estado, até porque havia muito boa relação desses países todos com Portugal e Brasil, e já se desenhava a construção dessa organização que nós temos hoje, que é a CPLP, e o interesse de todos na defesa da língua portuguesa e da divulgação do português, digamos assim,
no mundo. Foi a partir dessa altura, muito provavelmente, que esta palavra entrou, digamos, para aquilo que é o normal da comunicação entre as pessoas, a lusofonia. E se tivesse que explicar como nasceu a CPLP, para que nasceu? Bem, a CPLP nasce, como sabe, a 17 de julho de 1996, na sequência da realização da primeira Conferência dos Chefes de Estado e de Governo e da aprovação da Declaração Constitutiva. Mas a sua gênese começa naturalmente muito antes, com declarações de pessoas, nomeadamente do Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, em 1983, Jaime Gama, que apontava para a realização de reuniões anuais entre os ministros de Negócios Estrangeiros e Cooperação, e também com um empenho muito grande do embaixador de Portugal, embaixador do Brasil em Portugal, na altura, José Aparecido Oliveira, que teve um grande empenho na realização do primeiro encontro dos chefes de Estado e de Governo dos países da língua portuguesa, dos 7 países que falavam língua portuguesa, e essa reunião aconteceu em São Luís de Maranhão, no Brasil, e da qual nasceu o Instituto Internacional da Língua Portuguesa. Depois, em 1995, realizou-se a primeira reunião dos ministros de Negócios Estrangeiros e dos países de língua portuguesa, ao que se seguiu a recomendação para a criação da organização, que veio a acontecer no dia 17 de julho de 1996. Para que serviu? Serviu para que serve até hoje, primeiro no âmbito do aprofundamento da amizade mútua entre todos os países de língua portuguesa, a concertação político-diplomática, a cooperação entre todos esses Estados, membros da CPLP. Portanto, esses eram os objetivos declarados em 1996, que permanecem válidos até os dias de hoje. E nestas quase 3 décadas de vida da CPLP, quais são os principais sucessos, os principais êxitos da organização? Creio que são muitos. Desde logo, a afirmação de uma comunidade que conta hoje com 9 Estados-membros espalhados em 4 continentes, congregando cerca de 290 milhões de falantes de língua portuguesa, que se juntam hoje mais de 3 dezenas de Estados-membros associados e mais de uma centena de organizações da sociedade civil que se juntaram à CPLP enquanto observadores consultivos. Em segundo lugar, podemos falar da afirmação do português no contexto internacional, a afirmação da língua portuguesa no contexto internacional. O português figura hoje entre as 4, 5 línguas mais faladas no mundo e é uma língua de trabalho de mais de 30 organizações internacionais. Em terceiro lugar, podemos falar da institucionalização de uma rede, de uma ligação muito forte entre os Estados-membros da CPLP, através de iniciativas em quase todas as áreas possíveis de intercâmbio e de cooperação. Podemos também juntar como um dos grandes êxitos da criação da CPLP a celebração de um acordo de mobilidade entre os Estados-membros que permitiu que todos eles pudessem ajustar os seus normativos internos para facilitar a circulação entre os cidadãos dos Estados-membros no espaço comunitário. Finalmente, podemos juntar a institucionalização da cooperação econômica e empresarial, que naturalmente vai facilitar muito a cooperação em matéria econômica, financeira e empresarial entre os Estados-membros. Diria que esses são os 5 ou 6 grandes êxitos desde a criação da nossa comunidade. Hoje em dia, neste mundo tão turbulento, com a globalização posta em questão, quais diria que são os principais temas, as principais atividades na agenda da CPLP, para hoje e para o futuro? Este ano, nós estamos em 2025, nós temos um evento muito importante, começaria por este, que é a realização da 15ª Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da CPLP. Vai ter lugar em julho, em Bissau, e também a assunção por este país da presidência da CPLP nos próximos 2 anos.
Estão a acontecer também, neste momento em que estamos a falar, várias reuniões ministeriais em várias áreas, saúde, vai acontecer a educação, cultura na próxima semana, da defesa, dos assuntos sociais e trabalho. Num passado muito recente houve a reunião ministerial no âmbito da governação eletrónica. Portanto, a CPLP está numa dinâmica muito forte de realização de várias reuniões ministeriais e de tomada de decisões que são muito importantes em várias vertentes. Ainda teremos este ano a realização dos 12º Jogos da CPLP, que vai ter lugar em Timor-Leste. Portanto, como vê, é uma dinâmica muito grande ao nível da organização. Para o futuro, os desafios são enormes, naturalmente, não é? Desde logo é preciso preservar todas essas conquistas alcançadas nos últimos 29 anos de existência da nossa organização. É preciso, digamos, preservar e aprofundar todas essas conquistas. E eu diria que o desafio para mim, que eu considero o mais importante, seria, digamos, aproximar a organização dos cidadãos que integram naturalmente os nossos países, para criar esse sentimento de pertença e gerar compromissos de todos para com os nossos ideais e os nossos objetivos. Diria que no futuro este é um dos maiores desafios da organização, num mundo que, como disse bem, é um mundo em grande convulsão. É necessário que a CPLP conquiste o seu espaço e preserve esse espaço. Diria que nós estamos também a alargar a nossa rede de cooperação com outras organizações internacionais. Estamos em contactos muito intensos com muitas organizações, já temos acordos celebrados com muitas outras. Diria que este é um passo muito importante, é uma vertente muito importante que teremos que aprofundar no futuro, é alargar essa própria rede de intercâmbio e de colaboração da CPLP com outras organizações internacionais, criando assim convergências que tornam a nossa organização mais conhecida e que possa fazer também com que a CPLP participe cada vez mais nos vários assuntos que naturalmente dominam a agenda internacional. Muito obrigado. Não sei se tem alguma última, algo que eu não perguntei ou algo que queira comentar com os nossos telespectadores. Agradecer, sobretudo, agradecer por essa oportunidade para falarmos um bocado da nossa organização. Não é sempre que se fala da CPLP e eu creio que é muito importante este programa na medida em que muitos telespectadores e ouvintes vão ouvir falar da CPLP e seguramente vão ficar curiosos de tentar saber o que é que a CPLP faz. Muito obrigado, Sr. Embaixador. A verdade é que na Galiza há moita paixão pela lusofonía, pela língua portuguesa, igual que en toda España. Así que muito obrigado por estar con nós e até a próxima ocasión. Nessa oportunidade. Obrigado. Muito obrigado. Está ben. Retornamos aos estudos centrais da IGADI Televisión. Avanzamos neste proceso. Agora vai ser o momento de achegarnos a outra dimensión de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa y a sus relaciones con Galicia y con España, que tienen que ver con las relaciones económicas, ¿no? En este sentido, no podríamos acercarnos al espacio internacional de lengua portuguesa y a su atractivo internacional si no atendiéramos a las fortalezas y oportunidades económicas de sus Estados miembros. Entre ellos se encuentran dos de los países más importantes para la economía española y gallega, Portugal y Brasil, así como los países africanos de lengua portuguesa, con proyecciones de crecimiento exponencial para la próxima década. Así las cosas, es ahora el momento del relatorio del profesor Diego Sande, que hablará de las relaciones económicas de España y Galicia con los países de lengua oficial portuguesa. Recordarle al público en la sala de Zoom que pueden enviarnos las preguntas por medio del chat durante el relatorio de Diego, ya que tendremos un breve turno de 5 minutos para preguntas finales. Diego, é o teu momento. Obrigado.
Bom día a todas, a todos. En primeiro lugar, quixera dar os parabéns aos meus colegas polas súas intervencións previas, porque precisamente moitos dos feitos que eles comentan cristalizan e derrámanse despois en consecuencias a nivel de relacións económicas entre uns territorios e outros. Imos ver, ou quería ver, algúns datos, simplemente, esta presentación son unhas pinceladas, algunhas referencias, non, das relacións económicas que se producen entre España, Galicia e os países da CPLP. E para isto, vou a compartir a pantalla. Estou iniciando agora a compartir pantalla. Non sei se estades vendo a pantalla agora. Sí. Ben, a miña idea é iniciar este percorrido pola Unión Europea. Pensamos sempre con a Comisión de Relacións entre España e CPLP, Galicia e CPLP, pensamos sempre en España e Portugal en primeiro lugar. España e Portugal forman parte da Unión Europea. Tedes aquí algúns datos da Unión Europea, en 2 ou 3 deles, temos unha superficie de máis de 4 millóns de kilómetros cadrados, máis de 400 millóns de habitantes e un PIB per cápita que superaba os 35.000 euros, 37.000, aí apenas 1 ou 2 anos. Portugal forma parte da Unión Europea. Portugal é un país que ten algo menos de 100.000 kilómetros cadrados, aproximadamente uns 10 millóns de habitantes, e ten un PIB per cápita que ronda os 30.000 dólares, un poquinho por debaixo desa cifra. No caso de España, España, un país que ten medio millón de kilómetros cadrados, alrededor de 48 millóns de habitantes, e un PIB per cápita que supera brevemente os 30.000 dólares, 3.000 dólares aproximadamente. Está o caso de Galicia. Galicia, máis pequeno, a parte do territorio estatal, apenas 30.000 kilómetros cadrados, algo menos de 3 millóns de habitantes, e un PIB per cápita en euros non en dólares, casi 3.000, 24.000 euros. En dólares, esa aumentaría a cifra en aproximadamente un 10%, algo máis de un 10%, nunca como está agora o cambio euro-dólar, estamos falando de 26.000, 27.000, Claro, temos uns valores moi similares, a nivel de renda. Isto é unha cuestión, significativa, ese parecido, nas economías, pensemos no contexto global, no contexto global, dentro das disparidades a nivel global, a economía española, galega, portuguesa, son relativamente similares, con algunhas diferencias. Entón, por que as relacións de España e Galicia con Portugal? Por que se producen? Bueno, se producen en gran medida por algún aspecto que comentaban os compañeros, por razóns históricas. Conhecemos a invasión dos povos xermánicos, a presencia dos suevos na península, tamén dos vándalos e dos alanos, a partir do século IV, a conformación do coñecido como Reino Suevo, tomaba xa parte do territorio galego, parte do territorio do norte de Portugal, a posterior conformación do Reino da Galiza, que tomaba tamén o terreo da actual comunidade autónoma e tamén do norte de Portugal, con capital tamén en Braga no seu momento. Posteriormente, as loitas, as batallas militares, a recuperación do territorio portugués por parte de Afonso Enríquez, foi dando lugar a unha configuración diferente, pero unha configuración na que xa se viñan producindo relacións económicas, desde a época dos romanos, a través da construcción das vías romanas,
dos distintos reinos, pois íanse dando relacións comerciais. Pero foi así configurando pois, o espazo que coñecemos hoxe como Península Ibérica, non? A nivel político, e España e Portugal, non? Esta é a configuración actual que coñecemos, non? Durante os séculos posteriores, pois, seguiron producíndose as relacións económicas, non? Entre España e Portugal, moitas veces dependentes das afinidades entre os gobernantes, as monarquías, non? Incluso ás veces da falta de afinidade que se producía dentro dos territorios, non? Que producía, pois, ás veces tamén que houvese, pois, migracións ao país veciño en función de posibles conflitos internos, non? Cos gobernantes. Iso, a súa vez, producía daba como consecuencia que existisen polos de conexión entre un país e outro, non? No século XVI foi se desenvolvendo o tráfico comercial entre portos, non? Xa existen documentos, non? Desas relacións económicas. E esas relacións económicas pois, foronse producindo de maneira irregular o paso dos séculos. Foi a entrada da Unión Europea que supuxo de alguma maneira o punto central da intensificación das relacións entre España e Portugal, non? Que se viron pois, moi incrementadas a partir dese momento, non? A nivel político, incluso, deuse soporte a algunhas destas relacións pois a través da conformación de eurorexións, non? Facía antes mención Daniel, non? No caso de España e Portugal, temos varias eurorexións, non? En común, o caso da eurorexión Galicia Norte de Portugal, pero tamén o caso da eurorexión que conforma Extremadura, co Alentejo e a rexión centro de Portugal, e tamén pois, o caso de Andalucía e o Algarve, non? Para poñer algúns datos, algunhas cifras, o caso da Eurorexión Galicia Norte de Portugal, estamos falando de máis de 50.000 km², 6,5 millóns de habitantes, e unha economía basada fundamentalmente nos servicios e na industria, non? Como acontece con algún dos principais territorios máis avanzados do planeta. Pois está clara as relacións entre Galicia e Portugal, pero por que as relacións de Galicia e de España tamén cos países da CPLP, non? E aí, pois, temos que partir un pouco dos aspectos teóricos tamén que marcan as relacións entre os países, non? Por que se producen as relacións comerciais entre os países, as relacións económicas? Pois, fundamentalmente por factores institucionais tamén, non? Pero entre eles están pois, a pertenza de España e Portugal á Unión Europea e temos tamén agora a pertenza de España como observador asociado dentro da CPLP, non? Pero hai ademais tamén un desenvolvemento normativo baixo ese amparo institucional que se vai producindo nos niveis regionais, no caso en Galicia da Lei Paz Andrade ou da Lei de Acción Exterior que recolle na súa estrategia por primeira vez algúns obxectivos de países que forman parte da CPLP, como o caso de Brasil. Hai, ademais, unha serie de factores socioeconómicos, non? Que é necesario ter en conta. Un deles un factor de contexto, non? Dentro do cambio o posible cambio de orde mundial, pues hai algúns aspectos que son tendencias, non? Agora mesmo nas relacións económicas internacionais que son conhecido como friendshoring, non? E o nearshoring, friendshoring, estamos falando de tecer alianzas con países afíns, non? E do nearshoring estamos falando de deslocalizacións de produción a países que son fronteirizos ou que están moi próximos, non? A nivel de distancia, non? Iso, pois, iso se cumple no caso de España e de Portugal, non? Pero tamén hai un factor relevante que son a existencia de especializacións productivas similares, non? No caso acontece entre Galiza e o norte de Portugal, digamos, contrariamente á primeira idea intuitiva, non? A primeira idea intuitiva en canto a relacións económicas e comerciais é que convén tecer alianzas con países que producen produtos que sexan complementarios aos nosos, non? Se nós non producimos produtos primarios, pues necesitamos un país que nos abasteza de produtos primarios, non? E parece que esa primeira idea intuitiva que as relacións comerciais deben tecerse desa maneira, non? Pero, sin embargo, o que acontece moitas veces, vivimos nun contexto, nun mundo competitivo, non? O que permite, de alguma maneira, acelerar esa competencia
é que existan sistemas productivos sustitutivos entre os socios, é dicir, que produzan produtos similares, porque iso mellora a competencia e a eficiencia da produción de ambos os territorios, non? En moitos casos. Entón, nese caso, pues, solucións productivas similares pues, é un factor posible. Despois están os coñecidos como factores sociopsicolóxicos, non? As razóns históricas das que falábamos, as razóns lingüísticas, que comentábamos antes de ter ese tronco común do galego-portugués, non? E como estes condicionantes sociopsicolóxicos van a súa vez pues, creando un ambiente de cooperación e de confianza que é fundamental, ¿no? A hora de levar a cabo negocios, ¿no? Todo ese punto de vista, todos estes factores xogan a favor da intensificación das relacións cos países da CPLP, ¿no? Ademais, pues, Portugal, a súa historia de navegacións, conecta a súa vez con unha serie de países, ¿no? A nivel mundial. Galicia, España, coas súas inmigracións, as súas navegacións, conecta tamén a súa vez con outros países, ¿no? Fundamentalmente en Centroamérica, Sudamérica, ¿no? Cal, pues, constitúe tamén un atractivo para ambas as partes. Se me permitides centrarnos no caso galego, ¿no? Que tipo de relacións se producen con que intensidade se producen con outros países da CPLP? Porque vedes neste gráfico as relacións con Portugal, ¿no? Ten unha tendencia fundamentalmente crecente, ¿no? Nos últimos anos. Temos con datos ata 2021 como superaban os 3.000 millóns de euros. Hoxe en día xa superan os 4.000 millóns de euros, ¿no? E a moita distancia se sitúan o resto dos países, ¿no? Vemos aquí o número de empresas galegas que teñen actividade exportadora a países da CPLP, ¿no? No caso de Portugal, pues, casi 1.500 empresas, alrededor de 200 a Brasil, máis de 100 a Cabo Verde, e moita menor presencia o resto dos países. Se imos país a país, isto é a evolución das exportacións e de importacións en azul, importacións en laranxa, entre Galicia e Portugal, ¿no? Ves aquí senda positiva, ¿no? En ambos os casos, ¿no? Se retroalimentan ambos os territorios. E aquí está, bueno, pues aquí vemos que tipo de produtos se intercambian entre estes territorios, pues ten que ver coa súa especialización productiva, ¿no? Material de transporte, ¿no? Vehículos, etcétera. Produtos derivados ou relacionados co ámbito do metal, produtos de alimentación, animais, do sector primario, téxtil. Que produtos importamos nós de Portugal? Pois produtos deses mesmos sectores, fundamentalmente, ¿no? Permiten, pues, abastecer, ¿no? Entre proveedores, entre clientes tamén. No caso de Brasil, as relacións que xa son de menor intensidade, caracterízanse con unha certa irregularidade, ¿no? Entre intercambio, no intercambio que se produce entre os países, ¿no? Temos aquí un repunte das importacións nos últimos anos a partir da pandemia, ¿no? Pero estas relacións, digamos, non teñen a intensidade nin de lonxe, ¿no? Do que teñen as relacións con Portugal. Brasil é un país que en canto ao número de habitantes é 20 veces maior que Portugal, ¿no? E as relacións económicas de Galicia con Brasil, por exemplo, son 20 veces menos que as relacións que se producen con Portugal, ¿no? O tipo de produtos que se exportan e os tipos de produtos que se importan a Brasil, pues tamén están relacionados coa súa especialización productiva que comentábamos, ¿no? No caso de Cabo Verde, pues Galicia sempre ten unha relación pues, con certa intensidade, ¿no? con Cabo Verde, a pesar da súa distancia, ¿no? Ves aquí pues, como importamos, ¿no? Importamos produtos fundamentalmente, produtos que ten que ver coa pesca, ¿no? Coas conservas de Cabo Verde, e exportamos pues, tamén unha certa cantidade de produtos ao país. Ves aquí, pues, por código TARIC, clasificados os tipos de produtos, ¿no? Nos exportamos tamén peixe fundamentalmente,
produtos ensamblados, materiais plásticos, etc. Depois están as relacións económicas co resto dos países de moita menor intensidade, non? Como é o caso de Angola, non? Angola pois, é un mercado complicado, non? Desde o punto de vista europeo, que pois, bueno, moitas veces é necesario actuar con socios locais, e hai, digamos así, inestabilidades do país en épocas pasadas pois levaron a que non estean moi intensificadas as relacións económicas, non? Co país. Non me vou a parar nos tipos de produtos, non? Pero vamos, realmente pois coinciden de alguma maneira coas exportacións xerais que se producen, non? Por parte dos territorios. O caso de Guinea Ecuatorial, pois tamén hai unha certa presencia, pero moi pequena, non? Comezamos a importar máis do país a partir da última década. Sabedes que en Guinea Ecuatorial se produciu tamén pois achados de petróleo, non? Que iso pois condicionou moito o desenvolvemento da economía do país, non? As relacións co exterior deste país, non? No caso de Mozambique, pois tamén temos unhas relacións que son pouco intensas, non? Pouco intensas sí, bueno, pues temos algún nivel de importacións moi pequeno, de exportacións tamén moi pequeno, apenas hai relacións. Vedes que importamos pois materiais relacionados cos metais, aluminio, manufacturas, e que exportamos pois desde pesca, maquinaria, material eléctrico, pero con pouca intensidade. No caso de Guinea-Bissau, pois é un país con nivel de pobreza pois case acuciante e as relacións económicas son prácticamente inexistentes, non? Simplemente pois operacións puntuais, non? No caso de São Tomé e Príncipe, pois un país de moi pequena dimensión, non? E tamén non apenas existe actividade económica de igual maneira como acontece con Timor-Leste, non? Apenas houve unha presencia en un momento puntual a inicios da década pasada, con empresas de construcción, pero non existe tampouco esa relación. Diego, Sí, recta finalísima. vale. Teño uns datos aquí dun modelo gravitacional para estudiar as relacións comerciais cos países da CPLP, pero non me vou a parar isto, non vou a parar con isto, vou a ir directamente ás conclusións. Vamos ver as implicacións de todos estes datos económicos, non? As implicacións son as seguintes, non? As relacións que se producen cos países da CPLP son diferentes, non? Algúns por proximidade xeográfica e outras por situación económica tamén dos países, entre outros factores, non? Con todo, pois, os datos nos apuntan que as relacións económicas entre Galicia, entre España e os países da CPLP son proporcionais ao seu nivel de PIB. Teñen factores que influen positivamente, como é o factor lingüístico, e isto pues, tamén se pode demostrar a nivel estatístico, non? E o principal factor que dificulta o comercio, non, entre España, Galicia e os países da CPLP é, en primeiro lugar, a distancia xeográfica, non? A distancia xeográfica acompañada de outros factores que comentaban tamén os anteriores relatores, non? A ausencia de relacións diplomáticas, pois, estrategias de acción exterior que non apuntan cara a esos países, etc. Por tanto, algunhas recomendacións que podemos ter en conta, pois, sempre compre nese contexto, non, no orde económica internacional, reforzar as relacións con os países da CPLP, con Portugal, fundamentalmente, e co resto dos países da CPLP, pois tratar de reducir esas distancias que se producen a todos os niveis, non? A nivel físico, non? A través de infraestructuras, de logística que permita acortar ese espacio, a través da diplomacia comercial, non? Da cooperación, a través do establecemento de redes culturais e académicas, a través da promoción de sectores estratégicos e de innovación que sexan de interese desas economías, a través do financiamento de políticas
Isto evidentemente hai que dotar, non? Esas aproximacións, non? E tamén a través de estrategias digitais e de comercio electrónico que permitan tamén a colaboración entre os territorios. Isto é un pouco o que vos quería comentar. Perdón se me excedín un pouco do tempo previsto. Ben, Diego, nada, moi interesante todas as informacións que achegaches. Ahora tenemos tiempo para hacer alguna pregunta al profesor. Por ahora no tenemos ninguna en el Zoom, creo que tampoco en el canal de YouTube. Yo sí que tenía una pregunta que también de alguna manera rodea toda esta conversación sobre el futuro, ¿no? Y que tiene que ver, ¿tú crees, Diego, que una participación, digamos, de la Eurorregión Galicia Norte de Portugal más coherente, unificada, podría llegar a convertirse en un hub de negocios con China, teniendo en cuenta el factor de Macao y teniendo en cuenta pues, el valor cualitativo que esto puede tener en las relaciones de China y Europa, poniendo en valor estos vínculos, digamos, con Macao? Pois é unha boa pregunta, Daniel. É unha boa pregunta. Aí a cuestión, bueno, o primeiro que penso que é necesario que visualicemos e que nos demos conta que para España e para Galicia, Portugal e CPLP pues, abre un abano de oportunidades a nivel de mercados, pero ao revés tamén, non? España e a súa conexión con Centroamérica e Sudamérica abre un abano de oportunidades para Portugal e para o resto de países da CPLP. Non? Desde ese punto de vista, esa é unha primeira cuestión que creo que é necesario ter en conta en termos económicos, de relacións comerciais e de investimento. Non? Ademais diso, a parte da configuración estatal, pois este proceso de integración europeo, non? Sempre en construción, non? Xorden ou retómanse esa idea dos territorios con similares características, non? Como nivel político, non? E se potencia esa idea das eurorrexións. Non? Desde o punto de vista, as eurorrexións parece, non? Que poden ser territorios destinados a desenvolver determinado tipo de políticas en conxunto, como xa está acontecendo a algúns niveis, non? Por exemplo, a nivel de cooperación transfronteriza e outros, non? A nivel cultural, etc. Non? Pero parece que sería posible, non? Dotar de estrategias e políticas con máis intensidade a ese nivel eurorregional. Non? Desde ese punto de vista, a acción exterior e a política exterior podría ser unha desas políticas que se pudiese levar a cabo a nivel eurorregional, tendo en conta as similitudes de especialización productiva, non? Entre Galicia e o norte de Portugal. Pensando desde ese punto de vista, non? Pensando tamén que China é un dos principais actores no contexto mundial, podería ser interesante que nese nivel eurorregional, con esa dotación de políticas exteriores, non? Con esa definición de objetivos en común para os mercados de tanto de Galicia como do norte de Portugal, pues China fose un objetivo principal. Non? Unha maneira, desde logo, de poder entrar en China con esta, digamos, vantaxe lingüística, non? Que o falar pues, portugués ou galego internacional, non? Desde logo, pois podería ser unha vía, non? Para entrar con maior facilidade no mercado chinés. Moi ben, moitas grazas, Diego. Te invito a que continúes conectado para participar en el coloquio final que tendremos. Ahora ya hemos traspasado ampliamente el ecuador del programa y llegamos a nuestra última ponencia que contextualizará a la comunidad de países de lengua portuguesa en el marco de las organizaciones internacionales de base lingüística y cultural
en el objetivo de realizar una primera aproximación comparada a la figura de los observadores asociados, así como para hacer un ejercicio de imaginación política en el contexto de los turbulentos años 20. Para isto temos con nós o profesor Joao Casqueira, profesor da Universidade de Fernando Pessoa, membro do CPS, colaborador e pesquisador asociado do IGADI, Observatorio Galego da Lusofonía desde longa data, que vai a presentar agora esta introdución, esta primeira exploración a CPLP, a francofonía e a Commonwealth, a diplomacia da lingua no multilateralismo do século XXI. Obrigado, Joao. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Foi um debate muito interessante. Recordo que estamos na véspera do 25 de abril, que é, claro, uma data muito importante para Portugal e não só, porque digamos que é uma janela para refletir sobre o passado e precisamente esse nosso encontro também é para ver o futuro, mas para olhar para o passado, não é? Como foi dito, nós temos que manter o legado dessa cooperação. E a minha intervenção é especificamente sobre uma comparação que podemos fazer entre a CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a Organização Internacional da Francofonia e a Commonwealth, a Comunidade dos Países de Língua Inglesa. São organizações internacionais, as três, que reúnem estados que têm laços históricos, lá está, um passado em comum, não sempre, mas geralmente sim. O que tem também em comum é o aspecto linguístico e cultural. Finalmente, talvez seja o principal elemento, alguns valores que querem defender. E essas organizações internacionais, a CPLP incluída, têm funcionado como um motor para a promoção da língua, precisamente, mas também de outros aspectos institucionais, internacionais, políticos. Podemos pensar, por exemplo, no facto do secretário-geral das Nações Unidas ser português, mas também há muitos outros exemplos, nomeadamente de personalidades brasileiras que ocuparam e que ocupam cargos importantes nas organizações internacionais. Cada uma dessas organizações internacionais, a CPLP, a Francofonia, a Commonwealth, tem propósitos comuns, mas também tem algumas distinções. Propósitos comuns já evoquei, características também comuns, talvez a sua abrangência geográfica, não são propriamente dito organizações internacionais regionais, não é? No plano jurídico pode-se encontrar algumas semelhanças no plano jurídico institucional, voltaremos sobre isso, mas provavelmente aqui o que é interessante sublinhar é as diferenças. Então, começando pela primeira organização, historicamente falando, é a Commonwealth, Commonwealth of Nations, ou mais conhecido simplesmente como a Commonwealth,
que foi estabelecido depois da Segunda Guerra Mundial, em 1949, como, no fundo, um elo para manter uma ligação entre os países que integravam as colónias do Reino Unido. Mas o que é interessante reparar é que a Commonwealth integra hoje também, igualmente, países que não faziam parte desse espaço das ex-colónias britânicas, nomeadamente Moçambique, um país lusófono, o Ruanda, a ex-colônia belga, o Gabão e o Togo, que estavam, enfim, mais no caso do Gabão, talvez, do que o Togo, no espaço francófono. A Commonwealth agrupa um número considerável de países, há 56 Estados-membros, e, por isso, é uma organização com uma influência geopolítica notável. Sobretudo, podemos sublinhar as suas iniciativas nas áreas de ponta, digamos, do ponto de vista social, desenvolvimento sustentável, estímulo a questões da educação, estímulos aos intercâmbios entre os países que vão além das trocas comerciais, por exemplo, em matéria de tecnologia, em matéria de cidadania, como formas de obtenção da autorização de residência de forma mais fácil para os seus cidadãos nos respectivos países, algo que a CPLP tem vindo também a fazer. Além disso, tal como a CPLP, hoje a Commonwealth promove a concertação. O Daniel evocou essa questão, de facto, essa área-chave da cooperação e da concertação, mas especificamente, que é um incentivo suave à promoção da democracia, da defesa dos direitos humanos nos Estados-membros e entre os Estados-membros. Agora, diferenciação com a CPLP e com a francofonia. Bem, a Commonwealth não tem membros observadores. O que tem é uma rede de organizações associadas, um número considerável, chega quase a 100, que trabalham conjuntamente, são organizações, no fundo, de cidadãos que se associam a essa Commonwealth. Tem, por exemplo, uma fundação da Commonwealth que é muito ativa, inclusive tida em conta para quando há reuniões dos chefes de Estado e de Governo da Commonwealth. E podemos sublinhar a importância da cidadania, do papel dos cidadãos que a Commonwealth dá através destes mecanismos. Mas não são os mecanismos dos observadores. Na francofonia, a situação é diferente. Já vamos encontrar o papel do observador e de uma forma que é particularmente interessante de explorar para a CPLP e para as relações entre a Galiza e a CPLP. Por quê? Antes de mais, a francofonia, a Organização Internacional da Francofonia, foi criada em 1970. Também é uma organização que agrupa as antigas ex-colónias francesas, tal como a Commonwealth e a CPLP, promove os princípios democráticos, é uma organização com uma forte atividade no campo social e educacional, promoção, por exemplo, do voluntariado, da participação cívica dos jovens, tem hoje programas interessantes nesse campo. Tem 54 membros, Estados-membros de pleno direito, e então 5 membros associados, no qual se inclui nos membros associados um território, uma região autónoma da própria França, que é a Nova Caledônia, e tem 32 observadores. Nesses observadores, nós reparamos que há estados,
mas também há duas entidades que não são Estados, nomeadamente a Holanda, alemão da Saar, vizinho, portanto, fronteiriço da França, e a província da Nova Escócia, da Nova Escócia, no Canadá, que é uma entidade vizinha da França, por mais estranho que possa parecer, através do território autónomo francês que existe no Labrador, no Canadá, perto do Canadá, que é Saint-Pierre-et-Miquelon. Portanto, estamos aqui com dois observadores que são entidades regionais, portanto, não são estados. Comparando comparando a CPLP com essas duas organizações internacionais bastante parecidas, claro que a CPLP tem diferenças. A primeira dela sobressai e é o número muito mais reduzido de Estados-membros, não é? 9 Estados-membros, de pleno direito, mas a CPLP, como foi já várias vezes dito, tem perto de 30 Estados observadores associados, 4 organizações internacionais também, que têm o estatuto de observadores associados. Agora, digamos que nos seus estatutos, a CPLP dá bastante destaque a estes observadores associados. Esses observadores associados podem participar, sublinho, nas reuniões importantes, com os chefes dos chefes de Estado de Governo, nas reuniões dos ministeriais, nas reuniões sectoriais, participar. Como também foi dito antes, nós podemos nos interrogar sobre o porquê de certos Estados, enfim, estarem associados ou querem ser observadores associados da CPLP, porque não tem uma relação aparentemente direta com o mundo lusófono. Mas se procurar bem, encontrar-se-á uma ponte. Por exemplo, o Japão, não é? E o caso também de outros países, tem uma parte da sua população de origem brasileira que fala português. Noutros casos é muito mais óbvio. No caso do Luxemburgo, por exemplo, tem uma forte presença de comunidade imigrante português, trabalhadores portugueses que estão estabelecidos no Luxemburgo, na sua população. Digamos que queria sublinhar, para finalizar e lançar o debate, que o manual de cooperação da CPLP, na sua última versão, 2021, prevê, no seu ponto 4.2, que podem também obter a categoria de observadores associados às organizações internacionais ou regionais, já é o caso, os organismos internacionais e aqui sublinho, as entidades territoriais dotadas de órgãos de administração autônomos, que cumpram os mesmos critérios referidos no parágrafo anterior, isto é, diz o parágrafo anterior, demonstram empenho efetivo com os objetivos prosseguidos pela CPLP, em particular no âmbito da promoção e difusão da língua portuguesa. Portanto, penso que será claro para todos que este ponto do Manual de Cooperação da CPLP faz um match
absolutamente perfeito com a Galiza, e será de todo interessante explorar essa possibilidade. Contudo, há, evidentemente, e aqui fala o jurista, questões jurídicas que podem se colocar no caminho, nomeadamente o facto de os observadores associados não só ter direitos, mas também deveres. Por exemplo, um dos deveres mais, talvez potencialmente problemático, é o facto de ter que manter uma missão diplomática nos Estados-membros da CPLP. Portanto, será, porventura, difícil ver como adaptar essa condição, essa exigência. Também o Doutor facto João, de ter um representante acreditado, no fundo, com um estatuto diplomático junto da CPLP. Não digo que não não seja possível adaptações e certamente será de explorar. Agora, existe, além do estatuto do observador associado, penso que foi evocado o estatuto do observador consultivo na CPLP, do qual fazem parte já várias entidades, são várias dezenas de entidades, nomeadamente, só para referir, as entidades ligadas à Galiza, que também foram evocadas, mas convém sublinhar a sua presença novamente, o Conselho de Cultura Galega, a Academia Galega da Língua Portuguesa, a Associação de Docentes de Português na Galiza e a Associação Galega da Língua. Estamos a falar aqui de um estatuto, este estatuto de observador consultivo, que é um estatuto bem menor em relação ao estatuto de observador associado, na verdade, porque dá apenas o direito de ter acesso, não de participar, de ter acesso às informações. E, claro, permite também, como no caso do Estatuto do Observador Associado, de ter enfim, ser um canal privilegiado para projetos, para, enfim, está prosseguir, como foi já evocado pelos anteriores intervenientes, uma estratégia de cooperação em vários domínios. No domínio da língua é o mais óbvio e talvez será aquele que merecerá mais interesse, porque, e termino com isso, a língua, quer no caso da Commonwealth, quer no caso da francofonia, quer no caso da CPLP, é marcado para a diversidade que deve ser, digamos, trabalhada, não é? Entre um francês que fala francês na metrópole e na Europa e um francófono no Quebec, no Canadá, as diferenças são muito grandes, não só na pronúncia, mas no léxico, e será igualmente o caso na CPLP, nos países da língua portuguesa. Essa cooperação, portanto, claro, pode-se limitar à língua. Penso que é uma das áreas que terá muito potencial. Pode ser também alargada a outros aspectos, como que foi evocado pelo Diego, o aspecto econômico, porque nesse aspecto econômico eu penso que é o aspecto que tem mais, digamos, fraquezas ainda, e que, digamos, tem também algum potencial, João, justamente pelos tempos tende a acabar. difíceis que nós estamos a viver, temos que talvez ver essa dimensão. Grato pela oportunidade de participar. Obrigado, João.
Eu teño unha pregunta que a ver se é capaz de responder sintéticamente, que vamos bastante fora de tempo. Acha que unha participación máis activa da España na CPLP podería reforzar esta idea absolutamente presente no imaginario español da Iberoamérica? Não sei se pode repetir a última parte da questão. Sí, que a idea de Iberoamérica está moito presente no imaginario das relacións internacionais españolas, tamén nos seus propios documentos estratégicos. A miña pregunta era se unha participación máis activa da España na CPLP podería reforzar tamén, digamos, co Brasil, con Portugal, a esta idea de Iberoamérica. Sim, claro, claro. Aqui penso que há uma, quer dizer, do ponto de vista da relação, talvez eu diria que alarga esse horizonte. Eu acho que é mais potencial para, exatamente, para alargar a dimensão. Além disso, precisamente, lá está, a colaboração dentro do espaço com o espaço da CPLP permite chegar e talvez redescobrir de uma forma que eu diria mais não só alargado, mas mais com mais potencial para a diplomacia, do ponto de vista cultural, social e da promoção da democracia, alguns espaços que existem e com o qual a Espanha teve relações, por exemplo, a Guiné Equatorial. Não podemos esquecer que fazia parte da Guiné espanhola. Portanto, e outros espaços, nomeadamente na área asiática de Timor-Leste, em que a Espanha também esteve presente. Portanto, há um potencial para alargar, no fundo, esse foco diplomático que é bem maior e que, a meu ver, será muito vantajoso para todos. Nós recordo, mais uma vez, só para concluir, que é uma questão, enfim, as questões globais nas quais nós estamos enquadradas não podem ser limitadas a âmbitos regionais. É só essa a minha conclusão. Sen dúbida, o mundo é cada vez máis pequeno e xa non entende moito de rexións xeográficas. Moitísimo obrigado, Joao. Aguardo que fique depois para o coloquio final. Agora, antes de chegar a este coloquio final que titulamos DAFO para o futuro, a España na CPLP, vamos proxectar un vídeo do profesor Miguel Anxo Bastos da Universidade de Santiago de Compostela. Ele é un moito coñecido polemista no mundo hispanófono e vamos ver que nos conta. La vai. Muy buenas tardes. Tenemos a Miguel Anxo Bastos con nosotros, doctor en Economía, profesor desde hace décadas en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago de Compostela, donde muchas de las personas que hacemos parte del IGADI hemos cursado nuestros estudios principales y donde tuvimos nuestra primera clase de tránsito del gallego al portugués. Para nosotros tenerlo hoy aquí. Muy buenas tardes, Miguel Anxo. El honor es mío, Daniel. ¿Se acuerda usted de los tiempos de antes? Sí, cuidado, sí. Yo lo que yo con el portugués no los considero distintos, no hay tal tránsito, es el mismo idioma, con sus variantes, todas las que quiera, pero es el mismo idioma. Efectivamente, este debate en Galicia
está muy presente en la Facultad de Filología, pero también en todas las facultades de Ciencias Sociales, sobre si el gallego y el portugués son la misma lengua o variantes distintas o lenguas diferenciadas, y por eso también es muy interesante que nos responda. Miguel Anso, ¿cuándo fue la primera vez que escuchó hablar de la idea de lusofonía? A ver, primero, yo lusofonía en plan académico la aprendí en la universidad, pero yo recuerdo de pequeño que iba con mis padres a Portugal. Yo vivo muy cerca de Portugal, yo no soy de Vigo, entonces íbamos a comer allí a veces o así. Y yo le pedí a mis padres que me compraran así me gustaban mucho los cómics del Pato Donald y de Mickey Mouse, así. Entonces los tenían en los kioscos en portugués, en una edición que en España en aquel momento no había. Entonces me lo compraba. Yo lo leía. Es un lenguaje muy simple, pero yo veía que aquello lo entendía perfectamente. Quitando 2 o 3 palabras, yo aquello lo entendía perfectamente. Entonces fue, digamos, mi primera visión de que aquello no era tan distinto, no era un mundo tan distinto, ¿no? Después en la universidad, el profesor Santamaría o el profesor López Huevos o el profesor Villasdrillo ya hablaban, me dieron clase o los conocí y ya me hablaron de estos temas ya en plan académico. Después, a partir de ahí, yo pues ya me apunté a la GAL y fue a algún congreso y así, y fue cuando empecé a tomar conciencia, digamos, académica de lo que es la lusofonía. Pues porque la verdad eso, el perfil del profesor Bastos, que es multidimensional, una de sus dimensiones biográficas ha sido participar precisamente de este movimiento social, no explícitamente académico, pero también con una variante académica, que ha sido el reintegracionismo lingüístico, y que ha participado en el ámbito de la lusofonía desde el propio acuerdo ortográfico de la lengua portuguesa hasta precisamente en los años 2012-2014, que se promovió la iniciativa ciudadana Lei Paz Andrade para promover el portugués en Galicia y vínculos con la lusofonía. Profesor, en estos 11 años de la Lei Paz Andrade, ¿ha visto que su desarrollo ha impactado en la sociedad? ¿Ha habido cambios? ¿O en qué punto nos encontramos en esta aproximación al portugués? A ver, primero que fue una iniciativa muy buena y que generó un gran consenso entre todas las fuerzas políticas, cosa que era difícil de prever hace tiempo, porque incluso elementos que teóricamente podían parecer refractarios a este tipo de cosas, no, lo aceptaron muy bien, porque lo ven desde una perspectiva pues, de oportunidades de negocio, de oportunidades comerciales, de intercambio cultural, etc. Entonces no lo ven como una cosa extraña, no hubo oposición a eso, por lo menos formal. Otra cosa es la implementación de la política, que al final después se concretó en muy pocas cosas. ¿No? En mi modesta opinión, creo que el Diario Oficial de Galicia se publica también en la ortografía internacional, ¿no? Pero poco más. Lo ideal sería pues algún tipo de difusión cultural, por ejemplo, meter textos pues en la ortografía internacional, por ejemplo, en la literatura gallega, no, a lo mejor sin cambiar radicalmente, ¿no? Pero introducir algún texto, algún libro, o algún poema, algo de algún autor portugués o escrito en otra ortografía, pues para integrar esto en el digamos, pero no fuera del gallego, dentro del gallego, es decir, no enseñarlo como una asignatura, porque creo que uno de los problemas, en mi opinión, de la Lei Paz Andrade es que instaura el portugués como lo instaura en los institutos, pero lo instaura como una lengua extranjera. Yo creo que el error es ese, en mi modesta opinión. ¿No? Y sé que hay debate al respecto, y tampoco me quiero meter que yo no soy lingüista, pero porque el problema está en enseñarlo como si fuera el alemán, el francés o una lengua extranjera, digamos, de segunda lengua extranjera, cuando había que integrarlo dentro de la asignatura de lo que se llama lengua gallega. Porque así se enseña en portugués como si fuera, pues yo veo a gente que estudia portugués y nasaliza como los de Lisboa, y quiere escribir como los de Lisboa, y lo que estábamos hablando nosotros es portugués con un acento. Yo voy con relativa frecuencia a América Latina. En América Latina el idioma hablado castellano es muy distinto. Hay palabras distintas, hay acentos distintos, hay letras que no usan, se sean casi siempre, etc. Entonces, teóricamente es distinto, pero ortográficamente la escritura llama la atención exactamente igual que la de aquí. El español de allá y el de acá es exactamente igual. Y eso es lo que me gusta decir. ¿Por qué no unificar? Ya sé que hablan distinto, que usan giros distintos, que usan palabras distintas, usan muchos americanismos, muchas palabras propias de su cultura. Pero el escrito es lo mismo. Porque aquí no se puede integrar algo así también, ¿no? Ese es el problema. Pero quitando eso, y después vi quejas que no hay, que hay más en Badajoz
estudiantes en Badajoz, perdón, en Extremadura, más alumnos de portugués que en Galicia. Es normal, porque aquí se quiere estudiar como una asignatura distinta y mucha gente no lo percibe. Se fijan ustedes, por ejemplo, con los currículos de muchos jóvenes gallegos cuando presentan, ponen el portugués como nativo, de forma informal. Sí. Como casi nativo, casi todo el mundo lo pone. Entonces, por eso digo, la mentalidad está ahí, la idea de que es algo que puede ser positivo está ahí, ¿no? Pero ¿por qué no se integra, digamos, dentro del corpus? Eso es el principal cosa. Después, claro, por ejemplo, la televisión de Galicia, yo recuerdo que antes, cuando yo era pequeño, usted no, había un programa de televisión española que se llamaba 300 millones, no sé si yo hablaba usted de él una vez. Era un programa, era muy pequeño, no sé qué años, se estrenó en los 70, ¿no? Pues que se veía así como entrevistaba la televisión española pues a periodistas o a escritores o a científicos en cada uno de los países de América Latina. Y de pequeño yo me acostumbré a escuchar los distintos acentos. O sea, de pequeño nos enseñaban que había una unidad cultural de la lengua y cada entrevistado nos explicaba su país, nos hacía un reportaje sobre el país, se oía los distintos acentos, las distintas palabras, ¿no? Y eso me acostumbró a mí a acostumbrar al oído y a tener esa visión. Pero eso, por ejemplo, no lo tenemos en nosotros. Está claro, sin duda. Algún tipo de programa, no sé si es en la televisión a lo mejor, yo tampoco no me quiero meter en esas cosas, porque no soy. Un programa que nos familiarice, digamos, con los distintos acentos de la lengua en las rivas del mundo, en Angola, en Cabo Verde, en Guinea-Bissau, en Brasil, es decir, que hay acentos distintos, en Portugal, el nuestro, es decir, comparando y hablando con alguna persona que nos explique cómo son esas realidades. Sí, está tocando puntos clave de los debates que hay en la educación, precisamente cómo introducir pues esta potencialidad que seguro que tiene el gallego. Pero también le quería preguntar que esta ley Paz Andrade, más allá del desarrollo de la introducción del portugués en Galicia, con las limitaciones que has comentado, pero también ha desarrollado una potencialidad quizás no esperada en su momento, que ha sido que España ha entrado en la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa como observador asociado en el año 2021, después de que en el año 2019, fruto de esta ley, el Parlamento de Galicia, por unanimidad, aprobase una resolución apoyando la idea de que Galicia entrase como miembro de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. ¿Qué cree que puede aportar una relación más abierta y más intensa de España con la lusofonía y de Galicia con la lusofonía? Desde el punto de vista del gobierno español, es decir, que en España hay dos lenguas internacionales, aparte de las lenguas vasca, catalana, que también pueden ser internacionales. Es decir, que hay dos lenguas y una de ellas está reconocida, digamos, que tiene sus propios circuitos culturales, tiene sus circuitos lingüísticos, y no está mal que diplomáticamente actúe por ahí, claro, porque es que desde el punto de vista español, mientras Galicia no sea independiente, si lo es algún día, o mientras adquiera competencias en ese tipo de cosas, lo normal que sea el Estado español quien regule ese tipo de relaciones internacionales, ¿no? Y por qué no aprovecharlas. Y yo creo que el gobierno español no las aprovecha. No sé si se hace para vaciarlo de contenido, si se hace para evitar que Galicia, digamos, adquiera una diplomacia propia, lo que sea así, o simplemente porque no hay especial interés, digamos, en el gobierno de Madrid en este tipo de alianzas. Pero sí que sería interesante aplicar diplomáticamente eso, y sería una muy buena oportunidad para el gobierno español de abrirse a otros continentes, sí, a otros continentes, en el caso de África, o otros territorios, como el caso de Brasil, ¿no? Efectivamente, porque además el portugués tiene el valor agregado de que es un idioma intercontinental, ¿no? Con presencia en África, en América, en Macao, China. En Timor, ¿no? En Timor, efectivamente, incluso en Goa, en India. Entonces, ¿cree que en Galicia podría ser pues el Macao, el foro Macao del presidente Sánchez o del presidente Rueda, un lugar estratégico para impulsar una mayor relación con estos países de lengua portuguesa? Es que pocos países hay como el nuestro. O sea, pocos territorios hay como el nuestro que tengan dos lenguas, el gallego y el español, gallego, portugués y español, sumado con el inglés,
que buena parte de la juventud ya domina o por lo menos ya tiene un nivel aceptable de comprensión, no hay lugar en la Tierra, es decir, es un lugar estratégico, es casi como un punto, es como dice usted, como un punto así de enclave, es decir, que puede ya regular flujos de comercio a nivel mundial o flujos de relaciones a nivel mundial en muchos ámbitos. Entonces, ¿por qué no aprovechar? ¿No? Y claro que podría ser una especie de Macao, sí. Y, por ejemplo, con Portugal también hemos tenido un desarrollo eurorregional pues muy intenso y muy modélico en lo que es las fronteras de la Unión Europea. ¿Cree que esta participación de Galicia y de España en la CPLP podría reforzar esta posición ibérica pues en el ámbito de la Unión Europea o en el ámbito de la relación con los países africanos? Esta propia idea de Iberoamérica, que muchas veces se asocia solo al español, pero que también tiene esta componente galego-portuguesa. Sí, porque incluso para la Unión Europea, como estás diciendo, es decir, que es muy útil a efectos de diplomacia para abrirse a nuevos espacios. Yo creo que sí, pero a nivel cultural, terrible. Uno de los grandes ventajas que vi yo en estas cosas es que ahora puedo adquirir un montón de libros que yo leo inglés, pero si puedo leer en mis lenguas, mejor. Hay un montón de libros que puedo leer yo en portugués que son relativamente fáciles de conseguir. Entonces, esa es la idea, pero a nivel económico también, para relaciones y transacciones internacionales, ¿no? Para todo tipo de flujos, de intercambio, de lo que sea. Entonces, es muy interesante todo eso. Es que yo recuerdo haber leído a economistas que dicen que el gran éxito de la economía gallega en los últimos años es cuando se levantan las fronteras económicas con Portugal, cuando se empiezan a integrar económicamente Galicia y el norte de Portugal. Y es el boom para nosotros y para ellos. Por cercanía, por idioma y por cultura y por muchas otras cosas. O sea, Santiago, por ejemplo, tiene muchos estudiantes pues, de Portugal, sobre todo en el doctorado, tenemos muchos intercambios de tipo, porque la Universidad de Santiago, por ejemplo, sí que permite usar el portugués en las tesis doctorales. Efectivamente. Entonces, ese tipo de cosas genera flujos de conocimiento entre universidades y crea lazos personales, económicos, etcétera, ¿no? Y para mí es muy enriquecedor. Y no solo en lo económico, en todos los aspectos. Sí, es un tema transversal, digamos, al modelo de desarrollo de Galicia y de España, el multilingüismo para el futuro. No sé si, para acabar esta conversación, profesor, si vivimos un momento, digamos, de incerteza en la sociedad internacional, la guerra arancelaria o la guerra comercial, digamos, que ha iniciado con orgullo el presidente Trump. No se sabe qué derivas puede tomar, pero en este ámbito del programa de hoy, de tecer relaciones fuertes de Galicia y de España con los países de lengua portuguesa, ¿cómo cree que el multilateralismo va a afectar los próximos años a esta situación de cambio y cooperación, conflicto en la sociedad internacional? Bueno, de esos temas sabes tú más que yo. Es decir, pero el multilateralismo depende de cómo se configure. Porque está por configurar. Ahora hay una especie de hegemón o de líder, pero claro, que ese líder de Estados Unidos está siendo discutido. ¿Cuáles van a ser las nuevas regiones? No lo sé. Perfectamente podría crearse una región iberoamericana en la cual, por ejemplo, Galicia o España podrían servir de puntos de conexión, de crear espacios nuevos multilaterales. Yo no apuesto mucho por el BRIC, porque el BRIC es muy desigual y tienen intereses muy distintos. Pero por bloques más o menos homogéneos, un bloque asiático, un bloque, digamos, iberoamericano, etcétera, ese tipo de cosas sí que podrían cuajar, porque hay más posibilidad de cohesión. Entonces, ahí sí que podríamos jugar un papel importante de puente entre, digamos, el espacio europeo y el nuevo espacio. Pero repito, como no sé cómo se va a configurar el nuevo orden, hay hipótesis, pero no se sabe muy bien qué va a salir de ellas. No, la verdad es que no lo sabemos, estamos llenos de acontecimientos imprevisibles por delante, pero lo observaremos también desde esta mirada gallega, iberoamericana y europea, sin duda. Muchísimas gracias, profesor, obrigadísimos. Obrigado. Estamos aquí en IGADI Televisión, é a primeira, pero seguro que non será a última vez. A vosa disposición. Chao. Profesor. Chao. Boas, pois voltamos agora á última etapa do programa de hoxe. Para isto quero dar a benvida
aos profesores Inés Guzmán, desde Lugo, directora da Fundación do Centro de Estudos Eurorregionais, a Boga Arbalros, desde Vigo, profesor da Universidade de Vigo e director da Cátedra Internacional Xosé Saramago, e a Joan Carlos Lagares, desde Sao Paulo, profesor da Universidade Fluminense, e falanos desde o Brasil, e é presidente da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Boa tarde. Boa tarde. Hola, boa tarde. Durante los próximos 20 minutos contaremos con este coloquio titulado DAFO para el futuro, España en la Comunidad de Países de lengua portuguesa. De nuevo podéis enviar vuestras preguntas a medida que os ocurran por el chat, y en los últimos 10 minutos pues podremos interactuar con ellas. Eu queríamos facer a todos, tamén a Diego e a Joao que andan por aí aínda, unha pregunta que fomos facendo ao longo do programa para contextualizar, digamos, a idea de lusofonía e na idea da globalización e do futuro e deste planeta non cada vez máis pequeno e os valores que ten. Así que, como a primeira que vexo é a Inés, cando foi a primeira ocasión na que ti escoitaches falar da idea de lusofonía e desta conexión co galego? Olá, Daniel, boa tarde. Primeiro eu gostava de agradecer o convite para participar nestas jornadas, agradecer à EGADI este convite e esta organização deste evento tão interessante. Pedir desculpa de não ter participado na primeira parte ou nas primeiras partes do evento, porque, aliás, tinha muito interesse em ter ouvido vozes tão sabedoras e algumas delas, por sorte, vozes amigas também, de Carlos Passo, Diego Sande, então isso lamento só poder entrar agora. Em relação à pergunta que fazes, claro, eu falo desde uma perspectiva portuguesa, não é? Eu sou de Braga e nos meus 22, 23 anos decidi ir fazer um mestrado para Santiago de Compostela. E sou muito sincera, esse foi o momento em que comecei a perceber-me de tudo que era a questão, ou seja, eu primeiro gostava de falar isso, da minha aproximação ao galego, é como muitas vezes em relação a Portugal temos que fazer primeiro esta reflexão de que eu precisei de passar por uma fase de reconhecimento do galego, porque ou seja, não era consciente que acima do rio Minho se falava algo que os portugueses compreendiam melhor, mas de facto eu não sabia da existência e da proximidade que existia entre galego e português. E aliás, eu não tenho muito orgulho em dizer isto, mas quando fui para a Galiza comecei, ou seja, ia na cabeça que tinha que aprender a falar castelhano e todas as minhas interações durante meses foram em castelhano. E é curioso porque eu até sou de uma família, meu pai era um grande apreciador de Castelao, e estava bastante por dentro do galeguismo e tal, e tinha um grande amor pela Galiza, íamos muitas vezes à Galiza, mas de facto eu faço muitas vezes esta reflexão, porque é que não entrou, ou seja, como é que eu não me apercebi, não é? Mas eu acho que esse momento em que a pessoa um português começa a perceber da proximidade que o português e o galego têm, é um momento maravilhoso, ou seja, é uma experiência maravilhosa, porque começamos a encontrar uma série de semelhanças em vários lugares. E pronto, é isso, é a minha ida para a Galiza que faz com que eu me aproxime de todo este mundo, e só um pouco mais tarde é que me apercebo de todo este debate que existe à volta da presença e da relação da Galiza com o mundo mais português falante, não é? E portanto, isso para não me alongar mais, depois posso andar mais
como vamos continuar com o debate, não queria posicionar-me já em relação a todas as coisas, mas isso só para dizer que é o mover-me para a Galiza que faz perceber-me de todas essas questões. Muito obrigado, Inés, por estar connosco. Joan Lagares, desde o Brasil. Você como ouviu por primeira vez falar da lusofonía? En que contexto? Ola, boa tarde para vos. Eu estou aquí pola mañá aínda. Pois, bueno, primeiro agradecer polo convite para participar desta conversa. Eu comecei, na realidade, tarde a coñecer esa relación de forma intensa, non? Sobre todo na facultade. Eu estudei Filoloxía Galego-Portuguesa na Universidade da Coruña. Obviamente sabía da relación, claro, do galego-portugués, é unha cosa que se estuda desde a Idade Media, non? Na escola, mas non era algo que, polo menos naqueles anos, fose algo moi socialmente, non? Que tivese así moita presenza social. Entón, penso que ese coñecemento naceu na facultade, na realidade, o que xa é tarde, non? Cando eu era estudante. Como estudei Filoloxía Galego-Portuguesa, claro, durante eses anos de facultade, de formación, ia constantemente a Portugal cos amigos de tren, non? Para comprar libros, sobre todo, en fin, aí comezamos a ter esa relación máis intensa. E despois eu vim ao Brasil a primeira vez cunha bolsa, estando xa iniciando o doutorado, unha bolsa da Ciencia Española de Cooperación Internacional, da ECI, aquelas bolsas que había con América Latina. Pasei 4 meses en Recife, no estado de Pernambuco, que era un lugar no noso imaginario profundamente lonxincuo, moi afastado da nosa realidade, e no cal, claro, desde o primeiro día xa integreime perfectamente para comunicarme, en fin, cos colegas, xa desde a residencia universitaria, non sei, a maior parte dos estudantes naquela época, foi no ano 97, eran do interior de Pernambuco, do estado de Pernambuco, realidades sociais, culturais realmente diferentes, ben distantes da miña, e como os cais eu me comunicaba perfectamente, en fin, desde o primeiro momento, a facilidade de integración dun falante de galego no mundo de lingua portuguesa, na súa diversidade, porque é enormemente diverso, é moi fácil, moi rápida, con un poquinho de boa vontade. En fin, a partir de aí eu penso que aquilo foi o que desencadeou que despois voltase, xa, en fin, xa co doutoramento concluído, e que hoxe leve máis de 20 anos morando no Brasil, neste momento no Río de Xaneiro, mas, en fin, digamos que vivencio esa proximidade, esa relación, en fin, de identificación mutua entre galego e portugués, pois hai moitos anos xa. Ficou congelado, mas agora ouvides ben? Todo correcto? Sí. Agora, iso, sigo na liña dos que eu vendo. Joao Casqueira, desde o Porto, como esta idea da lusofonía cando chegou a você? E a Galiza, claro. Claro, mas eu devo dizer, não sei se ainda perceberam alguns que são especialistas aqui, que a minha língua materna é o francês. Então, para mim, na verdade, essa diversidade foi também, como a Inês disse, foi maravilhosa, porque posso estar sem complexo. Sem complexo, quer a usar a língua portuguesa, quer a tentar, enfim, falar, talvez um bocado mal, galego, e no fundo, é o que também o João estava a dizer, é essa questão da diversidade. Evidentemente que maximiza as oportunidades de cooperação, precisamente trabalhar com o IGADI foi possível, não teria sido possível se não fosse o uso do galego, provavelmente.
apesar de ter tido espanhol no liceu em França, eu pouco mais estudei do que poesia espanhola. Tirando isso, mais nada. Bom, é isso. No fundo, maximizar as oportunidades científicas, educacionais, também os outros aspectos que foram focados no nosso encontro, econômicas e políticas, precisamente para voltar a essa questão de promoção de valores. Conseguimos muito mais nos relacionar de forma suave, diplomática no sentido de não de cristalização do conflito, com esses pontos que são os pontos linguísticos. Mas cultivando sempre, e insisto sobre esse aspecto, a diversidade, porque as aportações bom, que cada uma das localizações leva para outra localização são de valorizar. Portanto, sabemos bem disso, não é? O clássico é que no Japão utiliza-se a palavra sabão, utiliza-se algumas palavras que vêm do português. Hoje é considerado valorizado e, claro, e os japoneses, outros povos, valorizam todas as aportações de fora. E temos que fazer o mesmo, nem mais. Bógar, você como coñeceu esta ideia da lusofonía e da conexão ca Galiza? Olá, muito boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado pelo convite, antes de mais, e parabéns ao IGADI por esta magnífica iniciativa e o grande trabalho que está a realizar. Bom, eu de facto, pois ainda me lembro bastante bem do momento, tomei consciência da relação do galego com as comunidades lusófonas quando cheguei pela primeira vez a Galiza nos anos 80. Eu sou de origem alemã, como já demonstra o meu nome, mas passei muito tempo da infância no Médio Oriente e depois, ao final, acabei por crescer em Portugal e vivi sempre num contexto multilingüe. E naquela altura, a meados dos anos 80, eu já estava na faculdade, como estudante de Filologia Românica, e comecei a passar as férias na Galiza, porque era a terra da minha namorada, não é? Tinha essa lógica muito básica, e lá frequentei durante 2 anos os cursos de galego para estrangeiros em Santiago de Compostela. E foi nesse momento que me deparei com este debate polémico que havia naquele momento sobre a normativização ortográfica. Também tomei consciência da existência de uma corrente reintegracionista que defendia a aproximação do galego escrito ao português, etc. Não é? E foi então que percebi pela primeira vez a proximidade, por um lado, entre o galego e o português, mas também esta forte influência que tinha exercido o espanhol sobre o galego. E também naquela altura identifiquei-me com o nacionalismo galego e para isso terá ajudado também um certo estereótipo com o qual pois cresci em Portugal e que me ensinaram relativamente cedo esse conhecido provérbio de Espanha nem bons ventos nem bons casamentos, não é? E então isto em Lisboa, onde eu morava pois durante tantos anos, digamos, era uma coisa que se ouvia constantemente, não é? É um bocadinho também esse snobismo da burguesia lisboeta, evidentemente, que entra aí muitas coisas. Mas agora já moro há mais de 20 anos cá na Galiza e o meu interesse por compreender e explicar, não é, estas circunstâncias complexas que daí resultam, isso manteve-se ao longo dos anos e hoje eu sempre defendo, tanto, digamos, no ensino, mas também nos meus estudos, de que o conceito de lusofonia é intrinsecamente problemático e que um português padrão, no fundo, também não existe, não é? Mas, bom, deixo estas coisas para mais adiante. Obrigado. Obrigadísimo, Bógar.
Diego, e ti como escoitaches? Lembras aquela primeira ocasión? Hola, hola. Bueno, en primer lugar, pues encantado de compartir este espacio con las niñas colegas y con los colegas. En relación a la pregunta que faz, Daniel, creo que a miña primeira aproximación, digamos, á lingua portuguesa foi posiblemente tardía, non? Tamén quizás nos últimos anos do liceo, non? Por sorte, pois, no ambiente da facultade, pois, puiden explorar e avanzar un pouco máis, non? Pois, nunha época de movimentos sociais, non? Tras 2 décadas de apertura tras a ditadura, pois, digamos, a sociedade comezou a despertar algúns aspectos, non? Bueno, pois, a mostrar a súa sensibilidade cara a esta área. Eu puiden afondar e prolongar os meus estudios tamén en Portugal, non? Confirmou a miña visión previa de que efectivamente pois temos moitas máis cousas que nos unen ao mundo dos países de lingua portuguesa de cousas que nos separan, non? Vendo iso como unha oportunidade, pois me parece que é unha tarefa responsable, non? Que temos que exercer os que nos damos conta desa cuestión, valoramos esa proximidade en tratar de traballar, non? Na medida en que pois, esa cooperación entre os territorios pois, poida ser os territorios das sociedades pois, poida ser moito máis intensa porque sen dúbida pois, colaborando, cooperando, pois somos mellores, somos máis eficientes, crecemos mutuamente en todos os sentidos, temos máis oportunidades para enfrontarnos ao mundo con posibilidades de éxito. Entón, creo que pois, eso pois, fai parte, o que nos facer parte tamén do noso exercicio profesional na medida do posible. Muito obrigado, Diego. Contarvos que eu tamén foi no instituto, no primeiro lugar onde eu vi falar disto da lusofonía. Tamén depois estiven de Erasmus no Porto, entao lá xa fui consciente de que a comunicación era moito rápida, era si non son a mesma lingua, son variantes moito semellantes, sin dúbida. E finalmente acabei de enamorar desta idea da lusofonía cando vi como a reconversión desde o Brasil ou desde Angola, o Luis Rufato ou a Alim Frasán, cando eles defenden a idea da galeguía, na idea de traer pois, o elemento colonial, non? Que pode ter especificamente nas sociedades africanas a idea da unidade da lingua. Agora, como, desculpade, vamos un bocado mal de tempo, vou facervos aquí un exercicio de gimnástica e vou propor un mix das dúas preguntas seguintes que vos tiña colocado, que sería esta idea de DAFO, non? De que fortalezas e que oportunidades ten para Galiza e tamén para España a participación nos ámbitos internacionais da lingua portuguesa e que debilidades ou que ameazas. Como imaginades, isto levamos meses desde que iniciou o proxecto España na CPLP recollendo distintos elementos, entón, sede espontáneos, non é un exame, así que quen teña vontade de facer ese dafo sintético ao quite, pois adiante. Pois sigo a orde, Inés. Toca. Vale, ameaças, forças e ameaças. Bom, eu penso que esta é uma reflexão que venho fazendo desde há muito tempo, que uma das vantagens que tem
o reconhecimento do galego dentro de Portugal, vou começar primeiro com este âmbito, o reconhecimento do galego dentro de Portugal, o contributo que o galego pode ter para Portugal, porque essa é sempre uma questão que se faz, ou seja, pelo menos dentro dos debates que já entrei dentro da Galiza, já surgiu esta questão de é muito evidente que a Galiza beneficia com a proximidade de Portugal porque abre as portas para muitos territórios, mas de facto qual é a vantagem que Portugal vê na Galiza, ou pode ter na Galiza, não é? Aquilo que sempre digo é que acho que por um lado o galego mostra exatamente isto que já se repetiu várias vezes, que é que o idioma é algo muito diverso, é muito variável. E eu acho que, eu não sou linguista, mas acho que a nível interno Portugal ganharia muito em fazer essa reflexão, em ter essa flexibilidade em relação à língua, porque não a tem do ponto de vista interno, porque padroniza muito os sotaques, padroniza muito as formas de falar, cada vez falamos mais parecidos, ainda que tenhamos sotaques, mas quer dizer, muitas das palavras que se utilizavam há 50 anos acabam por desaparecer, porque Portugal tem esta tendência, desde o meu ponto de vista, e não sou linguista, mas desde o meu ponto de vista, tem uma tendência em centralizar uma forma de falar e um sotaque. E é isso, eu faço a reflexão de que eu embora tenha um sotaque marcado de onde sou, se eu víssemos os meus avós, quer dizer, teriam um sotaque muitíssimo mais e utilizariam muitas outras palavras que eu já deixei de utilizar. Por exemplo, eu lembro-me, eu na Galiza reencontrei muitas palavras que tinham desaparecido com a morte dos meus avós, não é? E eu acho que isso também é muito bonito e é algo que Portugal também tem a ganhar com esta proximidade à Galiza. Mas sobretudo dizer isso, que eu acho que o galego pode funcionar como este abrir de porta para que Portugal deixe de se centrar em lógicas tão padronizadas do idioma. Mas isso não se passa só com a questão da Galiza ou do galego. Portugal tem uma atitude muito semelhante a esta, por exemplo, com o português falado no Brasil, cada vez menos, também por força das circunstâncias de que a imigração brasileira para Portugal está em níveis muito altos e, portanto, eu acho que está a mudar. Também não sou estudiosa do assunto, mas pela minha percepção parece-me que isso está a mudar um bocadinho essa divisão entre o português de Portugal e o português do Brasil, que o português do Brasil em contextos formais muitas vezes não é tão bem aceito como o português de Portugal. E, portanto, isto para dizer que a principal vantagem que eu vejo é exatamente essa, é o tirar o português das amarras que tem e dos complexos muito centralistas que tem. Nós ligamos uma televisão em Portugal e não vimos praticamente ninguém com um sotaque que não seja de Lisboa ou próximo, não é? Isso é algo ou se existe alguém com um sotaque diferente, chama muita atenção, não é? Então, eu para Portugal vejo essa vantagem. E pronto, vou dar vez às próximas pessoas, que é para não estar aqui a monopolizar o debate, mas isso, eu veria esta questão da variabilidade. E sobre isto, só para terminar, também me pareceu muito interessante a ideia de Miguel Anjo Basto, na entrevista que vimos anteriormente, esta ideia de que será que estamos a fazer bem ensinar português na Galiza como um idioma estrangeiro, não é? Se calhar, e a ideia que deu de que se houvesse nos nossos livros escolares, nossos de Portugal e também da Galiza, uma mistura entre as diferentes variantes do idioma seria muito mais interessante, não é? Porque eu acho que muitas vezes falta isso, falta um simples contacto, falta simplesmente perceber que lemos muito bem em galego e compreendemos muito bem em galego. E pronto, não me alongo mais, passo a palavra. Vou ligar a Xoan, que está no Brasil, e que acho que con todo o que falou a Inés ten moito que ver. Sí, claro. Aliás, fico moi feliz das intervencións anteriores de concordar tanto, ¿no? co que foi falado antes. Eu penso que efectivamente un dos problemas, né, da relación
por lo menos visto desde a Galiza, primeiramente, no? Da relación co portugués, esa identificación entre lingua e norma padrón, no? Pensar que a lingua é a norma. A norma, claro, non existe como variedade real, no? Eso sabémolo, en fin, a sociolingüística ten moi claro que a norma padrón é unha construción e un modelo de lingua virtual, no? Ao cal se aspira que funciona como modelo e tal, pero é un modelo, claro, non se pode confundir o modelo coa realidade, non? Son cosas diferentes. A realidade da lingua é normalmente diversa, claro, ten toda esa diversidade e a variación é funcional para a comunicación, o que quere dicer que si todo o mundo tivese que falar exactamente igual para que a comunicación fose posible, entón non seríamos incapaces de interagir coas persoas, non? Porque calquera disturbio, calquera elemento diferencial sería un ruido insoportável para a comunicación. Entón, a variación é funcional. E o que temos que facer, eu penso, e iso é importante do ponto de vista da educación lingüística, non? É fundamental, é educar para a diversidade, dentro do que se considera ser ese conxunto lingüístico, non? Que eu nen dou nome, xa non digo se lingua, sistema, da igual, unha comunidade, un conxunto lingüístico, un grupo lingüístico con unha orixe común, non? E que mantén, claro, unha evidente proximidade. Entón, iso pode ser extremamente útil para todos, non? Facilita as relacións de todo tipo, non? Comezando polas relacións comerciais, non sei, económicas, culturais, non? Pode facer da Galiza, claro, sí, un lugar de acollimento, non? Para esa diversidade, até por esa relación histórica, non? Eu o que teño percibido no Brasil, que para moitos brasileiros coñecer o galego e a comprensión do galego falado é inmediata, non? Calquera profesor, convidamos moitos colegas que veñen aquí dar palestras, mesmo que ninguén nunca teña ouvido falar un galego, non? No momento en que toma a palabra, é entendido sen maiores problemas, non? Non precisa facer moita adaptación. Agora, é necesario tamén ter o recoñecimento, non? De que facemos parte dunha comunidade, parte dun coñecimento previo que é necesario, non? Entón, eu penso que temos que darnos a coñecer un pouco no mundo de lingua portuguesa, non? Nese mundo diverso do que chamamos lingua portuguesa, temos que considerar que niso en fin, concordo con que a idea de lusofonía ten unha matriz claramente colonial, non? Tampouco creo que deba ser sustituída por ninguna outra, non? Galeguía creo que é unha cosa simpática por parte de Rufato, pero non se vexo moito futuro e tampouco ten moito sentido, non? Porque nen sempre o recoñecemento dunha orixe histórica supón unha especie de principio de determinación, non? Eu, en fin, non gosto de que as persoas digan no Brasil se fala galego, non se fala galego, se fala portugués brasileiro, né? Son aquelas o portugués brasileiro é enormemente diverso, claro, é produto das circunstancias históricas, aliás, circunstancias históricas brutais, non? De colonización, escravización, etc. Entón, en fin, de exterminio de povos indígenas, non? É produto de todo iso, non? Que se fala aquí, non? É unha historia particular, non? Entón, non adianta idealizar e eu penso que é necesario ser moi pragmático neste sentido, non? No sentido máis común e até no sentido da lingüística, non? Da pragmática lingüística. Temos que tentar crear os medios para que a comunicación sexa posible, non? Iso implica, claro, que os galegos teñamos acceso ao portugués na súa diversidade, teñamos acceso a enunciados do mundo de lingua portuguesa desde a escola, os medios de comunicación, non? Que sexamos capaces, que desenvolvamos esa capacidade pragmática, estratégica, non? De nos relacionar con esa diversidade. E penso que con iso gañamos moito, non? Penso que con iso gañamos todos. Está claro. Bogar. Pois eu penso que temos, eu estou plenamente de acordo com disseram tanto a Inês como o João, mas se calhar, digamos, uma coisa mais além disso seria olhar também para a Espanha como Estado, não é? Como Estado geral e a sua aproximação, digamos, à CPLP. E então, claro, aí temos de fazer uma distinção entre a Espanha enquanto Estado, não é? E as suas comunidades autónomas, não é? É a Galiza, evidentemente, que é um caso muito especial, mas também é a Extremadura, não é? Que tem certas vantagens em relação à Galiza, sobretudo em relação ao ensino de português lá. Então, claro, para a Extremadura, pois é uma questão,
económico-social, por um lado, mas também é essa situação que, claro, que estamos agora num espaço Schengen, pois é uma região periférica que não tem língua própria, como tem a Galiza, e por isso, digamos, a sua relação com o centro, não é? Com o centro de poder é um bocadinho diferente, não é? Não tem o mesmo grau de autonomia cultural, digamos assim, não é? Embora isto também é discutível, naturalmente, não é? Mas a Espanha, digamos, como um Estado membro da União Europeia, obviamente tem um grande interesse geoeconómico nisso, não é? Então, estamos a falar, afinal, de 600 milhões de falantes de espanhol, mas também estamos a falar de 270 milhões de falantes de português. E esses estão na maioria no hemisfério sul, não é? Então, para a Espanha, isto significa, digamos, abrir vastas oportunidades económicas agora noutros lados do mundo, não é? E o caso da Galiza, claro, o caso da Galiza já foram mencionados muitos elementos, mas também temos de ver isso agora no contexto da Lei Paz Andrade, que agora cria, pelo menos teoricamente, de forma institucional, um vínculo entre a Galiza, ou seja, a Galiza significa sociedade, cultura, mas também economia e língua, não é? Com estas comunidades lusófonas. E, claro, temos a possibilidade de uma política externa genuína. Claro, essa palavra, esse conceito não se emprega. Fala-se de acción exterior, não é? Que para mim é um eufemismo, não é? Que está bastante ao serviço do centralismo. Então, mas claro, é nesse momento, evidentemente, ilusório pensar numa concretização, digamos, de uma política externa plena, não é? Mas de uma forma realista, e isso acho que também já foi mencionado, essa interpenetração cultural, linguística entre a Galiza e o norte de Portugal, isso já existe e está a desenvolver-se, não é? Então aí está a parte realista e pragmática, digamos, de todo esse assunto. E depois penso que é outra grande oportunidade, e que essa cooperação com esse mundo lusófono pode ser uma espécie de motor também para uma política cultural interna. E, claro, isto também não é desenvolvido pela lei, não é? Mas podemos pensar no mais fácil, ou seja, desenvolver, digamos, a questão do ensino de línguas, isso está bem, mas também há uma possibilidade de conceber isto como uma política, digamos, como uma estratégia de mudança muito mais profunda. Por exemplo, para conferir à sociedade galega uma autoestima mais avançada, maior confiança das suas potencialidades, não é? Simplesmente lembrando essa coisa muito básica, não é? Essa coisa tão óbvia, que a Galiza é, de facto, o berço histórico do mundo lusófono, não é? Então, claro, se a sociedade galega pudesse chegar algum dia, digamos, ao ponto de assumir isto, não é? Então, teria, digamos, uma situação, estaria numa situação já bastante diferente. Mas, claro, também há muitos problemas, não é? Há muitas debilidades, não me quero estender demasiado sobre isso, mas, claro, a lei em si, digamos, é muito vaga, não é? Também temos, desde o ponto de vista do Estado espanhol, digamos, uma situação complicada, não é? O Estado espanhol tem um imenso problema com o reconhecimento do seu passado colonial, já tem imensos problemas com pôr em prática um trabalho de memória, não é, com o seu passado franquista, a guerra em relação, digamos, à guerra civil, etc. Ou seja, os trabalhos por casa ainda não estão feitos, não é? E agora, pois que, claro, metemos-nos, digamos, nesse contexto grande. Portugal também tem os trabalhos por casa sem fazer, não é? Neste sentido, não é? Mas, pelo menos, digamos, o debate já avançou, não é? Mas temos aí uma certa disfuncionalidade, não é? Que se calhar seria preciso, digamos, olhar um bocadinho mais de perto, mas para a Galiza, digamos, esse quadro cooperativo naturalmente oferece, digamos, imensas possibilidades, sobretudo, digamos, como ator, não é? De facilitar, não é? De facilitador de umas relações, digamos, entre dois mundos, não é? E dentro do qual, digamos, também precisa, digamos, de se autodefinir, autoidentificar novamente, não é? Nessa atualidade. Obrigado, xa vou completando o cuadro do DAFO cos vosas intervenções. Agora, ao Diego e a Joao, pídolles un esforzo de síntese para seguir anotando pontos neste DAFO. Diego. Ben, pois de maneira breve,
sí que quería comentar unha cuestión que na liña como decía Inés, ¿no? Comentaba o profesor Bastos, e teño escoitado pois, a profesor Enrique Sáenz, da Fundación Juana de Vega, outras persoas antes tamén, sobre o enfoque de como se ensina o galego en Galicia e o acceso ao portugués, ¿no? E evidentemente aí sí que temos unha oportunidade, ¿no? E iso tamén parte do propio status do ensino do galego, non? Dentro do conxunto do sistema educativo, non? O status do espacio que xoga a ensinanza do portugués tamén, non? É necesario reconfigurar iso, non? Porque se non reconfiguramos iso, e aí onde entra pois, un pouco a deformación profesional, non? Arriscámonos a pagar un alto custo de oportunidade, non? Custo de oportunidade é un termo moi económico, non? Que se emprega cando nos referimos a aquelas cousas que perdemos por non facer algo, non? Iso incluso se pode, se levamos ao debate o terreno económico, se pode cuantificar, non? Non facelo nos facendo perder diñeiro, nos facendo perder cartos como sociedade, non? Evidentemente os cartos non son todos, pero iso é unha parte do discurso que tamén é necesario visibilizar, non? Estamos perdendo oportunidades co mundo da lusofonía, non? Porque non estamos facendo os deberes nesta e noutras áreas, non? Eu creo que iso é unha mensaxe tamén potente que trascende tamén pois, a outros ámbitos da sociedade. Moito interesante, Diego. Joao. Nada a acrescentar em relação àquilo que foi dito. Bom, do ponto de vista depois da diplomacia, mais uma vez pode haver alguns entraves, mas se nós lemos com atenção o Estatuto da Autonomia da Galiza, há nomeadamente alguns artigos, o 7º artigo, nós podemos ver que há um potencial para a própria Galiza alargar o leque de relações internacionais. Claro, direcionado num primeiro tempo a os galegos no mundo, mas num sentido mais lato também, diria, a todos os falantes de língua portuguesa. É isso que eu queria acrescentar. Obrigado. Obrigado. Agora, então, xa chegamos á última etapa das preguntas que inicialmente vos transmitira, na idea de facer este DAFO. Ao longo destes meses e nas máis de 25 entrevistas que realizamos para facer o informe España na Comunidade de Países de lingua portuguesa, saiu de maneira reiterativa que a España está moito interesada, non descubrimos nada, dicindo que Iberoamérica é a rexión lingüístico-cultural onde a España se sinte máis cómoda e máis confortável. Entón, a miña última pregunta para todos, que xa lle fixen de alguma maneira antes a Joao, despois da súa intervención, é: podería ser Galiza un espazo estratégico para reforzar esta idea de Iberoamérica, para facer de ponte entre o mundo hispanofalante e o lusófono, admitindo as diversidades e todo o que estamos a falar aquí? Como vedes esta questão? Como ves, Inés? Achas que unha participación da España máis forte na CPLP reforza a idea de Iberoamérica? Eu retomava a pergunta que fizeste antes, se a Galiza poderia ser esse espaço de referência neste mundo mais ou nesta realidade mais ibero-americana, e eu diria que não. Eu diria que o espaço que devia ser de referência é o espaço da Euro-região da Galiza do Norte de Portugal. Isso sim seria interessante, porque a experiência da cooperação que existe e da integração que existe, tanto a nível económico como cultural, que devia ser mais, mas pronto, cultural, como a nível de investigação, e aqui varro para a minha casa, não é? Porque é ao que me dedico dentro da Fundação Centro de Estudos Euro-Regionais da Galiza Norte de Portugal, mas todas essas experiências de integração e de complementaridade que há em diversos setores e em diferentes áreas,
é realmente um exemplo ou não é um exemplo, não quero exemplo, quero laboratório. É realmente um laboratório muito interessante do que pode ser uma mistura e uma confluência noutros espaços ibero-americanos, não é? Ou noutros espaços. Porque, quer dizer, de facto, esta interação entre idiomas ou esta interação entre formas de falar acontece não só aqui, acontece também nos âmbitos da América Latina, não é? Em que a fronteira toda do Brasil interage com outras formas de comunicação e ali na fronteira dá-se uma riqueza de novas formas de comunicação que já nem são uma coisa nem são outra. Portanto, eu diria que tanto a Eurorregião da Galiza Norte de Portugal poderia ser um laboratório interessante para exportarmos, não é exportarmos, mas utilizarmos, não gosto nada desta ideia de que vamos mostrar alguma coisa de bom, mas ou temos que ensinar alguma coisa, não é nesse aspecto, é no aspecto de que muito do que podemos fazer aqui, tivemos a sorte de poder fazer muito devido ao progresso do projeto europeu, pode utilizar-se como aprendizagens de outras coisas que podemos fazer nestes diversos espaços. Mas não só o caso da Galiza Norte de Portugal, como dizia antes, há em toda a fronteira, por exemplo, no Brasil, que conheço melhor, o exemplo que conheço melhor, há uma série de outras experiências muito interessantes. Portanto, eu diria que é a partir das fronteiras e dos contactos entre as diferentes formas de comunicação que encontramos exatamente ensinamentos e boas práticas e formas de fazer avançar esse mundo que pode ser mais diverso, não é? E que pode aceitar uma diversidade. E para terminar, diria que, por exemplo, a mim chama muita atenção como investigadora dedicada a questões de cooperação transfronteiriça e agora também como estando dentro da Fundação SER, é impressionante o interesse que há em muitos países da América Latina sobre o que se está a fazer dentro da Eurorregião. São exemplos que chamam muita atenção e despertam muito interesse. Portanto, se calhar romper essa fronteira e pensar não só na Galiza, mas pensar na Eurorregião da Galiza e do Norte de Portugal. Acho que isso seria interessante. Obrigado pola chega. Xoan, desde o Brasil, esta idea de Iberoamérica, Galiza... Sí, eu penso que sí, claro, que a Galiza pode ser, e concordo tamén co que foi falado antes, concordo que a Galiza pode ser unha especie, pero non vexo ningún problema en ver a Galiza como un espazo fronteirizo, toda a Galiza, tá? Non estou falando da fronteira Galiza norte de Portugal, toda a Galiza como un espazo fronteirizo, como un lugar de contacto, que realmente o que ten sido históricamente, non? Sería absurdo negalo, non? De contacto entre esta nosa variedade portugalega e o español, non? Entón, alguna experiencia temos sobre iso. A experiencia sempre foi positiva, ten sido bastante negativa, aliás, non? Do punto de vista lingüístico-cultural, en moitos sentidos, non? Pola ameaza permanente, non? En que está sometido o galego, mas podemos transformar iso. Eu penso que, en fin, a política está para iso, non? Para transformar a realidade e facer diso algunha cousa positiva. Creo que temos algo para ofrecer nese sentido, que a Galiza pode ser. Eu penso, por exemplo, en materia de intercambio académico, ¿no? Que é un pouco a área na cal me movo, ¿no? A Galiza podría ser un lugar magnífico para acoller estudantes de lingua portuguesa, ¿no? O Brasil, por exemplo, é un país que implementou durante algúns anos políticas públicas con moitas dificultades por causa das tensións, en fin, e das intervencións, ¿no? Que crean instabilidade política aquí no Brasil e na América Latina de maneira xeral, non? Mas, cando puido, sempre iniciou, por menos, políticas interesantes precisamente para fortalecer o sistema público, non? A administración pública no Brasil, por exemplo, o proxecto Ciencias en Fronteiras, da Dilma Rousseff, non? Ou máis médicos,
Entón, que mandaba estudantes para formárense en enxeñaría porque faltaban vagas nas universidades brasileiras públicas para iso, non? Ou para formar médicos. O Brasil precisa moitos máis médicos dos que ten para sustentar o seu sistema público de saúde, porque é un país continental que ten un sistema público de saúde, o SUS, non? Penso que é o único. Bueno, non sei, a China. Mas, en fin, é un país continental con sistema público de saúde precario, con moitos problemas, mas teno, non? E hai algúns gobernos que tentan melloralo, non? E faltan médicos. Entón, en fin, para os estudantes brasileiros, a Galiza podería ser unha opción moi interesante, non? Alén de Portugal, que é unha opción moi interesante, para seren acollidos até mesmo lingüísticamente, non? Entón, penso que a Galiza pode cumprir ese papel, tanto con toda Latinoamérica, claro, tanto en español quanto en portugués. E aquí no Brasil, bueno, por un lado, non quero me estender moito, mas hai unha, realmente a política iberoamericana, non? A idea o feito de considerar que a lingua española e a lingua portuguesa deban ir xuntos, non? Para disputar espazos. Penso que iso xa está consolidado nos gobernos español, por parte do Estado español e do Estado de Portugal, non? Claro, a visión neses casos costuma ser bastante eurocéntrica, non? E España leva moita vantaxe. Leva outra vantaxe porque a organización da área idiomática do español é moi antiga, non? E está moi consolidada e é moi centralizada. E o portugués ten unha área idiomática moi pouco organizada, non? Moi pouco organizada. E Portugal veo que abriu man. Temos aquí iso, un país continental que tampouco fai política lingüística exterior, non? Mas que, en fin, xunta aquí 200 millóns de falantes, non? E que non se relacionase moi mal, moi pouco con Portugal, non? E nos últimos anos, nos gobernos progresistas, un poquinho máis cos países africanos de lingua oficial portuguesa, non? Debido ás relacións sul-sul que o Brasil, os gobernos, polo menos do PT, tentan establecer. Mas, en fin, é un espazo bastante desarticulado. Entón, aí, en fin, eu penso, por un lado, ten ese lado eurocéntrico e, por outro, o español leva moita vantaxe, non? E, aparte, eles avanzan sempre que poden, non? Aquí no Brasil temos moitos exemplos diso, coa lei da obrigatoriedade da oferta do español no ensino medio, non? Durante moito tempo, que, en fin, Banco Santander, grandes corporacións de capital español, xunto con España, quixeron pasar por riba das universidades públicas na formación de profesores, cun modelo de lingua claramente centrado na España, non abren man do controle normativo, en fin, é medio problemático. Eu penso que hai exemplos máis interesantes aquí na América do Sul, polo menos na historia da constitución do Mercosur, a idea era que español e portugués fosen dúas linguas de integración. Houve algunhas iniciativas interesantes tamén no Brasil de políticas de fronteira educativas, como comentaba Inés, as escolas interculturais lingüísticas de fronteira que facían alianzas, parcerías entre escolas de ambos os lados da fronteira, todo ao longo da fronteira brasileira, sobre todo no sul. Mas, en fin, que é unha política que foi parada así como case todo, porque, claro, o problema desas grandes políticas de área e de Estado na América Latina de maneira xeral e no Brasil en particular é a enorme instabilidade política que se xera. Isto é, que é xerada, non é unha estabilidade provocada. Aquí, en fin, desde o ano 2015 só temos desgrazas acontecendo. Temos un impeachment, un golpe parlamentar, a prisión ilegal do principal candidato á presidencia, 4 anos de goberno dun tipo xenocida que tentou dar golpe de Estado, e que será xulgado agora por iso, espero. En fin, tivemos todo iso, a venda do maior recurso natural do Brasil, que era o petróleo, co presal. En fin, as tensións son moitas e a posibilidade de constituir un mercado, ese mercado, o Mercosur, ese mercado unido, ou de avanzar para unha integración política, como era a idea do UNASUR, son difíciles por causa desa instabilidade provocada, que impede a continuidade deses proxectos. Mas a idea era esa, que español e portugués funcionasen realmente como linguas de integración, dunha perspectiva horizontal, de reciprocidade, por exemplo, no ensino das linguas. Aí, claro, os galegos temos todo para sair. Ese tipo de visión que me parece moi interesante, nese tipo de visión, ese tipo de política
realmente multilateral, pero horizontal e recíproca, a Galiza, en fin, ten todos os elementos para ser un espazo modélico en ese sentido, ¿no? Se sabemos aproveitalo. En fin. Boga, como se ve desde a Cátedra Saramago esta idea de Iberoamérica e o papel que pode ter en Pois, para não ser repetitivo e também para fazer honra um bocado, digamos, à Cátedra Saramago, eu não perco de vista esse gran hermano Espanha, que nos acompanha por todos os lados, e eu tenho uma série de reservas em relação a essa participação de Espanha na CPLP, no sentido de que isso possa ser proveitoso para a Galiza, porque nesse momento eu só vejo a Galiza como um anexo, digamos, subordinado, digamos, dessa participação. Mas também estou de acordo, não é, com todos os meus colegas, de que, claro, que a Galiza tem, evidentemente, um enorme potencial, é um potencial singular, não é, nesse contexto todo, não é? Não só para aquilo que chamamos para a diplomacia, mas até mesmo para uma diplomacia plena, de facto, não é? A Galiza pode, como também já disseram os meus colegas, construir pontes que são duradouras, não é? Entre esses universos lusófono e hispanófono. E também com esta horizontalidade da qual acaba de falar o João. Mas para poder fazer isso precisa de atuar de uma forma autónoma, mais autónoma em relação ao governo de Espanha. E essa situação, neste momento, não é aquela que observamos, e também não há uma grande perspectiva que isso possa acontecer, não é? É preciso construir não só uma identidade de acordo com os novos tempos, mas também uma confiança, não é? Em relação a essa nova constelação e do papel que a Galiza possa, digamos, jogar nesta nova constelação, não é? A Inês falou muito bem, digamos, da Euro-região Galiza Norte de Portugal. Eu concordo plenamente que isso, de facto, digamos, é o embrião daquilo que poderia ser um conjunto futuro, não é? Ou seja, digamos, recuperar, desenvolver também essa antiga ideia da Europa das regiões. Ao fim e ao cabo, estamos numa União Europeia, não é? E podemos, digamos, usar essas ferramentas, esses mecanismos, não é? Só que a Europa das regiões é uma ideia, uma política um bocado esquecida, não é? Passou a um segundo plano, mas não quer dizer que não seja recuperável, não é? A partir de aí seria muito mais fácil, não é, que um conjunto de regiões, não é, em sintonia, intensificasse relações com o Brasil e a África, não é? E o Brasil, digamos, é a grande esperança, não é? Apesar, digamos, de Bolsonaro e apesar, digamos, do perigo que o Bolsonaro possa, os bolsonaristas possam regressar algum dia, continua a ser, digamos, a grande galáxia, a grande galáxia dentro desse universo lusófono, não é? Que no dia em que os brasileiros se decidam realmente de fazer uma política cultural exterior verdadeira, ou até de língua, não é? Então, neste momento, digamos, tudo muda, não é? Todo o panorama pode mudar. Mas, claro, falta, digamos, essa vontade política interior dentro da Galiza, mas claro, também é bastante evidente que o galego pode ser encarado como algo que eu gosto muito de chamar as costuras do português, não é? O galego mantém, digamos, esse português unido devido, digamos, à sua ancestralidade, à sua origem, ao seu factor, ao facto de ter sido o berço disso tudo, não é? Então, manter a sua identidade dentro dessas culturas transatlânticas, não é? De expressão portuguesa, não é? E o galego também pode oferecer de passagem ao espanhol uma porta de entrada a este mundo lusófono. E isso, no fundo, é um capital de negociação. Um capital de negociação para, se calhar, também alguma transferência de mais autonomia, não é? Só que é preciso ter essa inteligência política para fazer valer esse capital. É preciso ter vontade política. Ou seja, tudo isso não pode descansar somente no mundo extrasistémico, parasistémico, extra-institucional, numa associação, no IGADI, na Associação Internacional de Estudos Galegos, numa pequena cátedra ou numa rede da galegosofonia. Ou seja, claro, que estão a fazer imensos trabalhos
trabalhos muito importantes, mas em princípio estão a fazer o trabalho que devia fazer a Xunta da Galiza, não é? Bom, muito interesante as túas reflexións. Joao, como se ve Iberoamérica do Porto? Sim, de forma muito sintética. Pronto, eu concordo com tudo aquilo que foi dito. De facto, quer do ponto de vista, estamos numa perspectiva global, como se costuma dizer, não é? Temos que atuar quer no âmbito local, regional, euro-região, quer no âmbito global. Essa articulação, segundo mim, só terá sucesso se investir mesmo na sociedade civil. Ou seja, eu penso claro que tem que ser um elemento de avaliação dos benefícios, digamos assim, da entrada de Espanha como observador associado, não é? Se isto estimula a sociedade civil, se tem um papel motor para que não só na Galiza, mas também nos outros, mas também em Portugal, mas também noutras comunidades autónomas em Espanha, mas também noutros países europeus, haja um maior envolvimento da sociedade civil na CPLP, não só no eixo Portugal-Brasil, mas também noutros países, na CPLP, aliás, tudo bem, tudo bem. Penso que é esse aspecto que é preciso vigiar, que seja um motor para estimular uma verdadeira participação da sociedade civil, portanto, que possa escapar ao, digamos, potencial problema que a CPLP tem, que é um pouco um aspecto demasiado institucionalizado, demasiado formal, e que possa concretizar iniciativas que estimulam verdadeiramente, repito, a sociedade civil. Eu vou por aí. Obrigado. Muito obrigado. Ao final, este coloquio acabou por ser unha entrevista colectiva, mas non sei se queredes dar algunha última palabra. Era bon que derades unha última pincelada en menos de un minuto para acabar este programa da IGAI Televisão. Inés? Conseguem-me ouvir assim? Conseguem? Sim. Ok. Nada, dizer que isso, como vimos aqui nas várias intervenções, há muito o que fazer, há muito potencial no que temos por fazer, e realmente eu penso que, para mim é evidente que a Galiza e o galego têm um papel, ou podem ter um papel muito forte e muito preponderante no futuro, tanto do mundo português como do mundo espanhol, e a partir das experiências que têm desenvolvido de cooperação com o Norte de Portugal, insisto nesta ideia porque me parece que realmente o galego em si, a Galiza em si e a sua e o que se tem feito, a história e o que se tem feito mais recentemente de cooperação e de confluência com os territórios do Norte de Portugal, parece-me que realmente também são um bom laboratório para aprendermos como podemos trabalhar todas essas ideias num mundo mais vasto. Obrigada. Joan? Sí, bon, eu agradezo moito o convite, no, pola conversa, que foi moi interesante, e agradezo moito pola oportunidade de ter participado, e creo que, ao final, o que fica, no, é a idea de que, efectivamente, non hai moitas non existen moitas ameazas nesa abertura, que pode ser feita de diversas maneiras, non? Eu penso que é necesario non ceder a certas idealizacións tamén sobre o que é a lusofonía ou sobre o que son as institucións da lusofonía, non?
mas que é importante esa abertura ao portugués e que realmente para Galiza é claramente unha oportunidade, non? Que non temos nada a perder e moito a gañar, que non representa absolutamente ninguna ameaza, senón todo o contrario, non? Eu penso que a presenza do portugués ten un efecto até galeguizador, non? Eu, pola miña experiencia aquí no Brasil, as persoas que ven da Galiza e que falan español, non? Rapidamente saen falando galego aquí, non? Porque saben que o que funciona para comunicarse. A presenza dun brasileiro en determinados ambientes e determinados espazos, non? De xente que fala español, é un elemento galeguizador. Olha que interesante. Podemos aproveitar iso, non? Penso que sen moitas preocupacións en torno da idealización, né, dos modelos de lingua, senón como práctica, non? E, en fin, esa é un pouco a miña conclusión. Moitas gracias. Obrigado, Joan. Bogar. Sim, eu agradeço pois a todas e a todos vós. Foi realmente muito interessante, aprendi muitas coisas. Eu fico, digamos, com uma ideia, não é? Que já repeti, acho que já repeti pelo menos uma vez, não é? Que essa ideia que a confluência, digamos, desse mundo, essa confluência desejável, pode-se fazer realmente, digamos, a partir da Galiza por uma razão muito fácil, não é? A Galiza não tem essa hipoteca, não está hipotecada por este passado, por um passado de potência colonial ou, digamos, de dominância económica, etc., não é? Ou seja, digamos, é um lugar pequeno, mas ao mesmo tempo é esse berço histórico da língua portuguesa que acabou por influenciar todas essas culturas lusófonas atuais e que pode oferecer a esse mundo hispanófono agora, pois, associar-se, não é? Mas, claro, essa associação teria de ser realmente desta perspectiva de ser o irmão pequeno, não é? E não, digamos, deixar-se ultrapassar, não é? Por este factor. Muitíssimo obrigado. Isso é um bocadinho a minha síntese. Obrigado. Até a próxima. João. Também agradecer. Acabamos a carreira. Claro, muito obrigado. Pronto, eu, como disseram os outros participantes, temos que aproveitar as oportunidades. Acho que é importante aproveitar essas oportunidades. Não é um obstáculo, penso que pode ser uma oportunidade. O facto, mais uma vez, de Espanha juntar-se à CPLP como observador associado é uma oportunidade e tem que ser visto assim, trabalhado assim. Numa perspectiva que me parece muito importante, que é a perspectiva colaborativa, isto é, com todos, não apenas os parceiros privilegiados, não é? Estados mais fortes, parceiros mais fortes, instituições mais fortes, mas todos. Portanto, ter, de certa forma, a humildade de aproveitar essa oportunidade de uma perspectiva colaborativa, verdadeiramente colaborativa com todos, sem um pouco fazer preferências para uns parceiros ou outros, não é? É isso. Muito obrigado, João. Bom, pois despois desta pequena maratona que levamos cá na IGADI Televisão desde as 12 da mañá hora na Galiza, despedímonos. Tan só dizer que de parte do IGADI, tanto a Galiza como España terán toda a nosa colaboración para profundizar a súa relación coa comunidade de países de lingua portuguesa. Van a ter, porque desde o IGADI temos unha firme defensa do multilateralismo, dos dereitos humanos, do multilingüismo, desde a senda fundacional e actual das Nações Unidas. O IGADI é un think tank de diplomacia pública, entón está para a construción de pontes para a priorización da cooperación sobre o conflito desde Pontevedra, Santiago. Despedímonos, moito obrigado e boa tarde a todo o mundo. Nós havemos de nos ver.
ser a eternidade para nós. Quem sabe um jantar, se quiseres pode ser hoje. Tem de acontecer, porque tem de ser. E o que tem de ser tem muita força, e sei que vai ser, porque tem de ser. Se é para acontecer, pois que seja agora. Nós havemos ambos de encontrar um destino qualquer.